Tātou tālu. Lea tua pa i aelo mātou ta mae whawawau. O mātou i nei tae ao i lo lofa malo wanga le lei whasoa. O lewa wheroa i tai o lo tunu. I le maota pāre mene nei a wā la mātou ngā ruenga masane. Whawtei tele ta mai lo le tūlafo ina o auna. Ia, i lato soifua maua ma le soifua le lei. Ia, maise le lato malos whawhauina o walawa lo mātou wala uina. Whawtei tele le tua i lo le tūlafo ina o lau pāre mene. Whawtei fo i ta mai ta tono whapea fo i le manuia o si o mātou tunu atoa. Mai lava le ao le maloma, maunga te tele, na i ta māma, te nā mātusua, tāpo inga i malu whale. Si o lava i se o pitu i titi. I ia lava ma whawhataia oe lo mātou tua i lo lofa angale lei. Ma lo lofa whaasalafa, pēa lava pēa, mo i mātou ta mai, whawhatai tele ta mai, whawhatai lo usoso ni mai, ia o usuia le fono, tai lo utino. Ia, o la lava lo mātou, malosi le i e mātou toritonu. E te leo tu lafo ina, au ona. Lo mau pēa lo lātou malosi, ia, au alava o la lātou tō whāma le uta, au asa manuia, o lo tunu whawtei tele le li e i lo soso ni mai au whia ngai tai o lo tunu mo le usu ngā whono i o mātou tālo le li e ia usu whono mai soso ni mai au wina mai lo nganga pa ia e te tōrua ina tai o lo tunu ne whapea nā te tala latu tō whāma le uta mamau a wālawa se manuia o si o mātou tunu le li e maua latu malosi ato toe le tino le mafu whau Fasi sili le malo si lilo fa leanganga. E pou ai le lato tō whāma le uta. Au alawa se manuia anga i luma o lo tunu ule li e. Whamanuia tapo inga se o mātou tunu atoa. Whamanuia hoi whaurulunga tanga luenga mwhalaptonga al malo. Au alawa le lato mtafa ioi soswani. Au alawa le tautuaino le pale mene. Ia mese po le tautuaino le tunu ue ala mtanga luenga ese le li e. Tātou malau fio le ne aso le li e. Mangalo lau pale mene, o lava ni o mātou se male ato toa le ri e, pale maia, mai e mangalo lau pale mene, a lava ya Jesu Keriso, lo mātou li e, mo lo mātou whaola. Amen. Half time. O te whasisiratu a amtaria ni tau manga le whono au whetu la whono. Ia wa te lava upu manu nei tai au. Ina wa hutwhao le wao mala i le lofa ma le anga le leo tātou ta pausiri le langi. Leo tātou tuepsi whaiai na manuia. Fui pe ia vi inga ia te ia. O te whatu rima whatalo whatu. Wai pa ia whalangia. O tātou pāre mene. Tai au manuia. Ma lo tō sui fua manuia ma le langi ma maa. Whatalo whatu fwoi pa ia o tātou maota. I ona tūlanga whalupea, sui o mtanga ruenga whalap tōntu moti. Ia mese fwoi ia nisi fwoi le tunu tātou mafuta whatasi. Ia ma lo sui fua manuia ma le langi ma maa. Whatalo whatu fwoi le tunu i ona tūlanga whalupi peina. Ma lo sui fua manuia i le nei tai a fwoi. Ia, o tu mau pēr le whangasolonga o tātou ngā ruenga, tu so le lafon whamaunia le whono nafi, mōs tu na ingo o tātou i tu la whono. Ia, o le ngana masani lava le whongtalai, ia ngale leireri i usu ngā whono le paramene nei tai au, manu ia fo le sisira whawhongtapo e mai, asi o tātou o tuno. Tu nātu o pepa. Tas. Pepal palmene lua filosofo fa lua filosofo lima numero sala umle fitu. Di poti fal tau sangal pulengo fale mo le taalo samo
mo le tausaga faaletupe lua feluasfululua lua feluasfulutolu ma le faaloalo lau fioga. Ngā wengo le aso, i le longa o li poti e komiti whaapalemene matali al malo. Momua, pepa palemene, lu oru tolu, lu oru wha, numero 5/5, li poti e komiti o le vaenga tau tamau ainga. I le pepa palemene, lu oru tolu, lu oru wha, numero 5/5, li poti wha tausanga al whalaptonga o ele tuma oti o Samoa, mo le tausanga whalatupe lu oru tasi, lu oru lua. Tasi pui tasi, pepa palemene, lu oru wha, lu oru 5, numero 5/1, tali al malo, i le pepa palemene lu oru toru, lu oru wha, numero 5/5. Fe laflafo inga, wha awau as fono lona lua. E tolpo tau manga le fono awao atula fono le po na po, o lo sa unoa tali fui tau le fionga i le sui te fono, i mta opu sa la ngā sui malu. Me lau tā pāmana ngā wharoalo lau fionga le sui te fono mo le whawino lau sa unoa. Kaptai atu lau fionga le whawhetalai. E tono le ua. Umana e te tōli niu tua oi. Awe foi me tātu sā. Tātu whatinsia le whatasimaile o nganga le tua. Le nei aso tātu fontanga. E ilmanatu tātu awe lea. Lau whonga wawe ma. Whonga lavo tātu palmene atoa. Si e whatasimaile o nganga le tua. Tātu taul mga uma. Ia e ua memanuia le nei aso. Mele mole atu whaftai tele e lau fionga. Ia e whatalo whalo i atu nei tai au. Lau fionga male. Malu o palemene. Le fio lau fionga matai palemia ma lau kapineta. Ia e fo ile fio atu le. Le nei tū le su te tai o le tua. Te tai o le tua ngai. Ia tai nane sui malu uma lava o palemene ne Samoa. Malole tawatai malole sui fo lau le lei. Fatalo fat fo i faululunga matanga luenga. Ua fatas mai le aso malole fatas mai malole on sai. Talo fatu i le official fono sunga i le felau tusi mal sui felau tusi o dato fono malole on sai le aso. Na fo ilo tau titi tawavi. Fatalo fatu i le kawhanganga Samoa. Mai lava i saua sa e paia na lenga. I ona tūlanga whatupu, tūlanga whatamali. O ona tū mamalu. Umalava. Fatalo fatu i au ngale tua. O whawhalele malu, ia tū uma o Samoa. O lo tō te talo le au ma le pō, ia ina ia manuia se o tātou atunu. Wa malo, ngolo tū fo e ngalua whai. Whaatalo whatu i se o tū malo tātou paitea. Ai la vai, malaya o ngase e pā ia whalepau. Ya, malolo tu tapuai. Malolo tu talo. Mawai se manatu tu sui. Tau avesi tātou leo. Ia i tutono le whai o Samoa. Ia, tapoi mai. Te tō tamu whai tātou. Tau whai lau tu sui e. Whai so tātou sao i mta upu o lo o talo no ina nei. Kau fionga le wangwhatalai. E mai atat puntanga po o lo whaanga solo ia. Ia ni tali atu i nisi o mtaupu sa whaalia sui mamadu. Mai peo no whaila ato na po e toa walu i lato sa alio lato manatu. Nea fo i sa moli atu la wala u whaftai i lato. Sa whaali manatu. E loa ilita ua o li poti nei. Whaali e o whingalo sui mamalu o le palemene. Ia.
te pu e ai ngai ngoi ngal tanga luenga minister ma pele tanga luenga ia mo le anga ila vai luma le unga lava ina ia le leila unanga ia ma mo man wia mo tanga uma o tatu tu no o lo mana mia le unanga le foi tanga luenga e o mela te mu mai tatu fontanga po o tu la u tala ile se va nga sa fa di esta sui e nga tatu mala ta polo ia tam fai ina ia unga ipea ia le atinai ina i fa leia ia le unanga e ala le toi a mai nisi ta val ta polo ia mo la to ile o man malamai ta longa ni ta polo e mana o mi ala va ta vale le ala na tiloto ia e ta vale fo le nga mai fulu e ta vale fo ia mai si mena fa tau te le ia expenses for le tu per tono at tau na fa le wa ale le mau fo la tu pe mau mai le fo fa tau le palau fa tau ia mo fa pito ai mo ai ia medio greens te le lati na sa tau fa il le malata polo ile tu sanga lo tano nei al tau sanga sui ia awone no fa to mai ni stava steli wa tai mi fa ia tone me telefo ia no ia mtanga luen mana mi ia le tele tava le tofu ale ia le ahuma le mal tava ele ma fai o no isi tava le sa valis ia tau finga na ia mau atu pe mau ale ese le pile ese le tau fa nga indole o le malai le ka o le green fee ese ale le hai o tava tu pe mau ala ia tanga luen ai tonu wa me mara tapo la tau ia mai atono lewa pa fon mai le sta mal tanga ia o fo tuanga na le foi sit fiel mi sta wa i fo destinga tapo ia mo ia fa ro so mai la lola au ia ai la tua tu ta vale ai su e polo solo mo ia o final o talonga fa pena a vale tonu ale ta ia fa ro so mai la lo pa puro lo su e o polo to mai o finga na talonga le lo fion me ala na mi ai fa le ia tidi ma mo uma me na e to nga va o le ia mama ia wa to al mista mo wa polo la ta ti mai o le tamo finga na le su te tai wa ta foi le tanga tai fai foi la mi la e se al me fel talonga ese me la fio fa to mai su e ia me ni porta polo ia polo foi e ai ste mi e ale ma fa le polo ia fi alu ai o alu yo ia ai pena o mena sa le winga na le tamu fainga le sa e toi ia le tali na o le e fale le sa no yo mal fon que talai ene me fi fa sa Malia fiong su te fosi ko kula bango le su te ta le tungai la e mo li maula fi o al minister le mla tapol wa o le si su e champing ai tau vanga uma tournaments e su e polo solo mai la ila lo o la uma tu langa wa pena ya e champing ya e le kele la ka ya tai bro ka ko kalango ka val ka polo le wo le polo ia tu me lo fiong su te tai lo fion ia te fa sa ole ia le tau no ngale su mat ia vo me lo ta polo le asa si fa pe le ato e o ia tai ka u su e polo ila lo la au pe ia o la si mata ku na langa o le fale le o le se le fa pe o le se sa fa ile e al business a le o le to ai ile tai bin fa ile le mato li potile o la fa o ngat fa tai min na atonu la o la o le se business to fa tai min ya tonu a mai le si li potilu mai ia la fa ali mai tu langa le e po a fo ma fo fonga ia pon finangalo o le tangaluenga i fa ngai no fa le sa ia le business ila sa il pa ma da fa i ko business club ia la o yo mo le fa ta te ia i mo le ese ia tu langa na ona le i afia so te mi le e fa il poti le o la fa ngal te mi na
a tonu ia stai me luma na mai le fa mal mangan tanga luang o le sin ta upu sa fa dia su madu o le fanua le son se fia lima e kale sa su e fa el tatu market o umalana mama a to ma fata pia sai fu tanga tei lungo sa la la ina ona bo esela ni silanga o tai ta fa ngata nu ma o ia la to fasi tunu no foi ia na isi ainga la lava o to sisi fo il la to mo ni mau ia o fanua ne o fanua la to na silfia ma o ma fam sinonga o fam ni fo fam sinonga ne o fanua le malo ia alo fina o pele na la sila fo ia o le lo ngalo du ai le tanga luenga ile tau fai fa tau lu pea ia fufuanga bo fe tau lu iai al unga ngal fam sinonga ia o isi vai ngol fanua le sa sua ia lo tilo le tilo tanga luenga i tulanga fa ngai e pe o le lisi inisio tanga luenga al malo pe o na ni fanua tuai ala tu fale po ni ofisa pan tulanga pena au lo tilo ien tanga luenga se wala fa ngai fanua le ni dai song Tēngai le whangtalai ia maria la fe ngol si te forte whamal malama. lo tu la no le te tai le tuanga O la tau nei sa a fia i le tulanga le mawha sao ia ele nei o ele o malo. Sa whaiaia la tau sa whai ele tātou whalapo tonga ele ia no whangai se ia i tā whaingata. Al mera le tupu. O isi ainga o tai toru tai whā ia lātou ele i tā whaingata pe ua ese fo ele ina e tele ainga lātou kota eka. O le mela o mautino e tingana maua ele uta ale fo ito sina wai lono wenga e mana o I mana uta a o uma na family ia le tulanga te tau o toai ina ia whalau lau ele malo moati na el malo ia tu la melo fe ngale tu de fono ia partai le Lau whonga. o Lau ia whonga malia whawhitalai. ole se tu la mai le sanga no meta Aftai. Taluaina ua whionga o te whanoi atu. Ana wa o te lei ia ili. Ia awa ile whono le aswana nasi. Ia le o tonu ale mta upo foi. Ia langa le o tali tei whono. Pe mua so ua wanoa e whisiringi ia ile tūlanga ale me tau ele whamulmule lau whionga. Ale ai ia o ele ia whise lo e ua tau tua penga ta sanga la fe ngol mano o le o fa nga solo le tali su te fo nga maka mai la vanga por kale su ke po ia ele pe ko fo ia il ngal ngal ta Ia tu not whaftai. Wa lava lea. Whaftai. ia tu la melo fe ngol su te fo partai le fionga le fon te lai fa ma be la mate no fo se uso ia te le le tau fo me nam ang fa mai ke ko pe ko ai ia le se o sa no le si suie FC ia pe fia ia fanua le al sala si le sa batu ia ma fanua la ua faunga uma o te pupu al vanga le o le ngaluenga matua le ale tanga luenga ne lo fai kasi si fo lipoti o lu tau ia si sili ona tu nga o lo fe ngai pe mali tanga luenga nei o le vale ma ali fai pulo nu ai foi si fia nis fanua i o le malo le ia tua oima ma lim fai pule fanua lim fai pule e fanua na fai asi fa ta mai fanua na o mal temine la ele o fa ngai nel malo fai ni ati nai ona e ale la vale le vale na foi fina mai le e lim fai pule e ale foi fina watu le tangaluang e no fa te male ale le va fa lo ile
pai fo na wa tolu tanga luenga ia mau mai fanua e fai na tina e si sila fo i lim fai pule le va fer vai le va fo io na lo fo ia isi i tu malo fanua le fo sa ile suisa ya ta sanga na fi fanua fo like tu ai o la tu malo te le io fanua fo i na ide e lo tu i fa le lima tau ai o ia sau o no te le na amai la lo sala si a le la ta mo fai e le matanga lunga il mafai ina ia so tai ma mo se marienga ma ri fai pule e fa fengo fi ai ona alu ina fanua dei fa nga il malo o ina i lata o ia fo is fanua te le fanua sa ma to ko e la tai o le vale a fantale e se ia e manatu o isi ese manatu o isi o tu malo nei per foi i vai maua tu langa le vai o tali la to i fanua ia i nei le tau langa pe o tai i no u ta fengata ia mal fa so lotu na o to fu uma ainga ma fa eka ma u fa nga ina uma ia i fanua na ia se banga na i fanua fo i no tua pe al bela sa tala twai la nga du ia il ko mi faton ya fa pel tanga lu ina ia tau fai so la pule ma tau pule al talina ele o man fa na fa ngoi na mai le il tato malo ono tu langa ia tu langa na o le fionga pe mo servo no Malia lo fionga su te fosi tu la su salenga no mertasi after lo fionga fong ftalai fa manu rua tu lo fionga su te fono ona o le o tonu lava sa no anga le su te fono le ta pula sa ulanga po ele fo ia le malo tu atu lo tu malo si wao ma fong fa o mal temini fa te ia si o mato no o si wao ma fong fa ina o watu ele fa fo no le lua fe mal fitu o mona fua va ngai ai mor si le fia el mot o le tua o yo fa le lima ma si wao e tua o i me ta o le toso ngai o le fuatanga la e le lua fe mal fitu pe ona tau fa ai lot o lo ye lu ia ta se lau e kai lua ma le tous fu e kai tas o le lua fe mal fitu la dia pe ona fa ai lia tua o lo fa te ia ali fai pulo ne ia fio e no fa ai lo tua la tu te le ilo te mina fu ai au ele ia le sai la lo le o kala me foi le o to ino la au al forest e pe le tau tal sanga tua de o tonu la sa no anga le e mal te mina fi mam la mare a fi anga ni tu malo after lo fio after vo su mat al me tu ngale sa tu asi ya ai langa o tal no loi i fanua ia o fa ngam fonu ele o fa nga ele no ta wa lo finalo na po ai la fionga on ta pulea e si di fa sa o le songa mi stamna tanga luenga ona ele o afi tonu li potiele ale tanga luenga le tal no nei e am ta pula tele atu ele mi fai o tal no li potile le o ia ai tu nai fa bel mi stai bia atu no o ia santali i family nai le sui madu sa pe no vat e fa no ia le ia male ale al tu langa lo ia e ia le o fai le ele sala si on fa ngal te nei Pela fong telai mi mo seven non nei sanga fon ya malia lo fionga le su te fosi ko pula ngoi vai mo no mertas ye fatalo fat foi nei tu malo ele ma walunga man malo le nei pa le meni lo fionga fong telai pena foi ni ngata la ngato le fionga mai le fionga le tu mai tai pa le bia e mese sui pa le bia fionga ile ma tu mai tai minstar kapeneta le mo foi nei tu lo fionga le te tai le tuangai ma sui te tai e mese sui ma malo umo le pa le meni na le la se le sui mai le tulanga I fanua ia pewa ngona alfa nga e tio le nei sunga fonu ina ua tula I mai le sui tai tai o le tulanga le ai I le vaenga le
Ai mese o ia tonu asa ia I tūlanga le sa minsta I tūlanga o ele. Le foi lana e le opose lilo le pai inga o tūnai. E umal pai inga o whinau wale nei tū malo I se tau e whaamatu umai mo nei ele le weskeke I nei vai monga. A whia ele tongo vai lele whangali. Ia le lau e toi o iai. Ia peo tūlanga na le sa whaipo le asa usila sila. E umal pai inga na tatalo ale vai monga. Ina ia me ese le tol suli mafe. A wai tutongi tol suli mafe. Ai a mainga o whanua whaleanga nu. Le whain tatalo ai pele ma whaina pa uta isfulu afe kwa ka eka. Ia pela o le angangala na le sa langona I fia. O leo e sui tai. Ia le sa I malama le tūlanga lea. Ia le foi lau awe foi whaftai ale. Le tu malo staimi sa no le minsta o tu lai mai. Ia po le ase tu langa o ia is fam. Mama venga o le finawa se nei tu. Malo. Ava pela Ia le whalapotonga. O ele ai e whamatu o tūnu. O ele ai ua umia sa loto. Ai paule me lea na whaiese whainga lea. O ele ia te tōsuru sa te tōsuru a whilim sa lau. Il kota eka. O ele umia sa loto. A le whaongaina. E whaonga whaaleanga nu. Whanua whaaleanga nu. O le mafo anga le whainga lea. I tawhiai le mele na tupu. Le ele ia na avatufo I vailele. O lai ainga. Ai umane ua whatau. Ua whatau tangata whapena fo I mai. Ele ia I whalau niu. Ma vaitele uta. Ua whatau I tangata fo I teletupe. Tarata mai whafo. O ele sa te tōsulua while masalau. Ua whatau I le lua sala wafe. O isi ua o le lima sala wafe tā la. Ua taunga tā ai. Ai o le mea ua tupu. O le whaongaro o le seleni. Ua leini mea no whai. Le tūlanga la na le puipuinga o ele nei a vatu. Nā ala on whatau ngō fie whapena le tātou malo. Ina ia mawhai on afford. Whai ngō fie tangata on le maua ia le tautau ngō fie ia le tātou malo. E mawhai on nofo ai ma lātou whanau. Ma whanau. A le mele ua tupu. Ua tere ele ua umia ne lātou tele tupe. O le whainga lea. Le lasa tau mwhai ele tātou malo. E whaisitu la whono e mai pasia I tonu o le pale mene. E sa ngaruai le vaenga le tusitu la whono. Ai o ese le whainga malo nei le mai. Ina ia wha marosia le whainga lea. Tau fiofi ei tātou whanua. E watu I ainga. E o lai la tu whanau. Ma whanau nei lo mele o tupu. O le mana o vave o le tamai le taimile le seleni. Whakau kia I lol whanua. Whatau lol whanua.
i le tautele ai malai ai le whanau lumna. A le whasaonga la e le o li whanua whalangalu o whanua o mia sa loto a o le whaonga ai whaonga whalangalu. Le ala e sai ei le tulafono te teu. Ia peitai o te langona o la e lava o i le komsina o tulafono. Ia le tulafono le i mai o ntusia. Te ro leo mambala le sui mamalu. Tau a fōle tula e atul te le tuangai o le teimi o whainga malo te ruaile i eile pupuanga le ia. Te tonu leo manino. A se teimi sa unoa le whianga le minstalo i e nei teimi ia po le asi tūlanga o iai. Fōle le na ia manino e tātou mauta. Ia ma se iwa ai pena la ngai lau launga le ta upu leo a mai pe o i tonu le poti on mele la toso o miel tātou ngā ruenga. Lau whianga su te telefono pena launga e le sui le mele la o miel tātou fono. Io e lau whio. Ia, whaftai, ia, leo maua. Mai o te wha o te mawina le sa o le sui lea. O le matau pua nei na la ngā le sui nei talu la von sa unu i le palimene o whanua ia ma le tau. I lalo le tau. Ia, a leo wha man matu ele whionga ele teitai. Le sa, ia ili nātai mi fo i man. Ma le unga leo whai. Ia tonu o le whionga le Midstar, ia ma le law reform, ia o le lawyer siri. Ia taun wha malmamainga le tūlanga lea, o le malmala mai fo i leo sui mamalu, le tūlanga lo iai. O le ngoinga le maro pe en whetale atu le, o le alofo i tangata o nu. Tata i le, ata mo fifa no. Ia o le, o le ngal na, o le ngal o tupu. Whatau i la fo i pisinisi tele tupi. Ia no leo na tangata o tata o le lofo solo mai pua. Ia ai. O langa fo na o le ale mamalu ali fai pulo no wale la no foi ia tangata nei fanu o whatau. Ale le la pasa fanga solo langa o vave le ale la pasa fanga solo se i o tu ia la. Ia la o fa solo. Ia ale la o ia o mai na. Na voi sa tale roi mo meo o awala. Ia neng tatano na po i tulafon roi. Tuanga awala poi o hinga i awala tulang whapena. Ia tunu malamal na vai. Ole tau mun muli lot fio i rau fio ole mele ole system lea o whaonga ele tanga luenga. Tau mai i ole International Financial Reporting Standards. Ja, for afsending yes, dat is zo'n accounting system. For le ase me ato le wa mai. Ja, ele ai o me standards. For le ai e tau ona ausia ila to whaonga le mefet lea. Ina ia manino mamala mala mai. Ia ila to reportinga mai o lako financial reports e o mai. E leo se sena va pe fa tau me se fia milionga. Le o software e mawhane alwi tonu ole lato page ya download mai ya ole system le o lo le o sta fa nga le salasi ile to sanga le fa tu a ole van fa nga tanga le ngal malo mo mana ongal tato tanga le ngo tupe va pe fo le ai e matwala ngo malo si ile tato tanga le nga ole so tu simbal pusili le chief auditor e le so apela se me foi le mata sui ato ia le accounting ale matanga luanga ai o mana onga o standards ie to no le system me ta ona o ia e mal malamai uma foi ia ainga tupe ta ona maua ele matanga luanga i le taimi me fa ngota sam o isi vaanga o e awane i tu o pe ai tala awane i tu o va pe ia ta tia tala funga ko lo ngale mo e ya standards e tau pe 4% o tu pena e tau on tam fai mo de la e fa ngale mo tanga lu ma wala tu tala ia o ta te le ale o ngal system ole method le la lo o la tu ngaluenga a me sel tau o nga mai o me o lisi ia o fanua o tu lang va pena e ma fainga ko na ratu whaonganga le, waenga lea. E man mala mai, i tupe o no mau mai lea,
taimi mele taimi mai lisi pe o mo na fam tu watu ia o se fa mangana ai atonu ai tangata io fi mal mati ia se tau no mi sta ale o lo ava no al tanga luenga e ang le fa nga le il system le e fa mal mati ia Alo. Tai. ia ro fionga e Pena pauna o mata o pusalanga. Se le banga o bisi si mea. Ia ale o tfa mamo i. Ia ua umolele ia ona. O i ele sui sa fa. Fa dia sa fa no manatu. I fanua i o le malo pe fanua. E ave dis fanua i. I sim tanga le ngal malo. Ko ele a ul fata o pe fata o sta ngofi. E atina e ai la to. Ia pe le na o fa atu o le mena o ngale. Fuanga ngal mitanga luenga o salasi ia e fa nga ile fa do le som e tu indisi mitanga luenga le in fa no ia e watu elisi ai ia ona paulia o safaria fa tele a le ile mitanga luenga fa nga mista ma le pulenga ia lo so sao a mata go fie le tau fengo tato ripoti ia e mo le tu fa tai fo e sui malu mo sa fa le rato morato ia mai sa tap tap wa ia alo falo la Alo. Waftai sau no e lau whionga le whaftalai wha. Sui te whono. Ia, o leo wa whai uman sau no ngale. Ia, whaftai, le o ona tūlanga o le mātou komiti. Ia ngai mea i o kei loa le fisiringi ai fuingi si o sui whai pule. Ia kongo renga e di a koa nga avako le mako sui kai fongo. Le winga foi fa kalanga la o ke lo le mis. E ka mai le fa ko inga ko kai fongo. Le o le ke no tinga ila. Ya ko la fa fonga le. Wa umale la umale. Ko biti ma le tali ale la. Ya. Ko fa mari Ah, to fa la be sui le. Sui di fa. Ya o la fa fonga le pulenga male a fionga bingska fa pe fa pa ole le ma ko miki ma ku la ya no ai o komiti ka wala mo ko kai fongo. Mele ya le usa ngo mangingol kai fongo. Mari di e ko langona. Ya le o mang sa ngo ka ko kai fongo. Ya ko kai fongo. Ya le la fo le fionga bingsta. Ya fa la ke le mengi si me. Ya la fionga bingska. Tai lau fionga le whongwhitalai mo le awanoa. Ia. E whono whapi fo i taulang si tia le tapau langi. Lana pulito ia Samoa e meise la tātou palemene. Ia, meise fo i na. Whapa i atu sa ma whai ngāo Samoa i ona tūlanga whalupe. Whale kālesia, whale atunuu. Ia, ma whaal mālo. Te whatulo, ma whatalo whatu le. Pa ia malama malu. E nei tai au, whaftai fo i lawa fionga le whongwhitalai le tau langa mō lia. Ai o la tau mwhailo e se vai inga o le tanga luenga po le whalapo putonga. Ia e tusai fo i o whafsili, tu o lalo sa tu ina mai e sui e iwa o le palemene e whatau i le poti o le komiti. A meise o talia le mālo. Lau fionga le whongwhitalai o le a o tau mawhai e awatu mua se tali i vaenga o le tali ale malo le ena whesiringia ma fia mawai se maanga. Ona o se ea tuailea inisio mata upu lau tele sa la ngā sui e winga i le au nanga le ma le whatinonga o tiuti o le tātou whalapot putonga e tuma o te malo. I le tele o fesili lea ua mai a ona sau noa le taitaifono, le sui taitaifono, e tusa o le tātou accounting system le whaunga o le standard. Le fuie le toi o eise manatu. Pau le whaupopo lau fionga, o le tāua i le waaia le whalapo potonga i le tūlanga. Ua mawhai ei o ngā toi restate pe whaasao i anisio le whaamaumaunga o ele. Ono nisio ele whaatau. Ia o le ua sau le amatanga e fitus fulu whataita inga e fitus fulu afe. Ai te tongi te tono le fulu lima tausanga. O le tā ua la leo le stande le ia mawhaina vai ia le te tonginga le ai ua le alu uma le tausanga e tasi. A le i sau i tono le tupe. O le tā ua leo o le whataua ina o lea standard ma le whautuanga fo le nau mai e suetusi ma i latou e meise o le tātou maf. Le ua lai ona toe
vavai ono le tele atonu le tele o tausanga ua pe e tele le tupi. Ai le i o mai te tonu o mtanga alwenga o le tongi whaasolsolo o le tāua le o le tātou afoi. Tātou vaenga le o le standard. Lau fionga le fong fitalai ana i se meila ia i le vaenga le o le lona lua le tele no whaafisili. Ia le afoi ua saunu o manino le fionga le suite taifonu i le tātou afoi. Ele o le fausia le o awala ma le afoi ma le vaenga i lalo le salasi. Ia foi ona whailo atu. Ia ona waiai foi nisi u whapea o iei se ese inga ale salasi ma le LTA. Ele eise tu langa whapea o iei lau fionga. O lea lava e mai o io ngā luenga whaatino. So si kangata lava e whaatino sona whanua. Ona ia i ele tutongi ina o le whaatino ina o le awala. Pei ona whailoa fo i le minister anpo. O utilities, o le paipa, o le ala, o le elitise, tau ma le awala. O vaenga e tau ona whaatino e ona le whanua. Ai le i whaamitu watu. Peta iane. Ia o se tasi fo i o vaenga atonu o le i tātou whanua lisi a le salasi. Ia maisi fo i whanua lisi a le malo. Ia e whaisi tau ngō fie tele lau fionga. E le lava le tupe whai ei awala. Ma wha sokolia i utilities ia. Ai ono le nau ta inga fo i lava atonu i tausanga uma vai. Ina ia whaatau ngō fie le tau o le lisi. Ia ua umaifo. Ia ua te le tau ngata le awala i te tau ma whaasino le leia o utilities. Ai le lava le tupe o le lisi. O le ala e tau mwhai ina ia toe whaatūlanga sao. Ina ia mawhai e le lisi. E lisi uma o se subdivision. Ona tu tongi le whai a whaale leo le awala lea. A mai ona whai. Ua whaakaloa. Ia ona o tātou pea ona iei fo ia tātou fio. Anga maa lalwhanga i tua awala ngālu e whaakaloa. Ia o leo i lalo le malo, i lalo le LTA le vainga. A se tasi o atunga lunga lea pe ona whaalia. Ia ona o le afui. O le whaia leo le awala ele o meet ia standard si e mana o mia le tātou LTA. O lea lai whai utanga ia. E tā ua fo le tu ina atu ina ia mawhai o na whaatino ia awala a olu iaile whaamalmalunga. Ma le vava-ainga ma le afui. Siaki ina ele LTA ma olo o whaatino ina nei la lea vaenga le tātou, ele ngata o le tātou pūlenga whalapu patonga ele. Ia alo si sila o mai le tātou mtanga luenga. O ele mfuanga whanua ina ia whaatulanga sao. Ia ma mwhai ona whaatino o tātou a wala mai utilities ia. Aile itu ina atu le disi. Ina ia mawhai ona tutongi ai. Lau fionga ona au peo le... Lau fionga rong tēnā. Ia, Maria lau fionga minister, se i tōt pram noi. Sio whalare ni manitas. Ia, whaftai lau fionga whaftalai mula wanoa. Ia atonu i ua la ngāsilangona. Ai li se mau e se le fionga le minister ai tu sai le. Ta li le sa saunoa i uinga i whanua. Ma le tūlanga iei, atonu le sa mawina whai ana pōle. Le whaasoa inga whai ana mauta. O lena sauno manino le fionga le ministai te tongi e le lisi. Ia le tūlanga leo le ele. A le subdivision an malo. Pilu inga le sa matuele angang le whai sa sauno manino le fionga le teitai o le malo. O le teitai o le tuangai. I le tūranga le kāpineta. O le nganga vai aia, o subdivisional malo. Tauna wai eia budget implications. Ia i budget sal malo. No inga, e te tau na ise condition wapea. O me ele se yoenga kāpineta. O lisi al malo, ma subdivisions al malo. A le la lafo le burden di lungo. Tangata la no folisi ai. O le nganga ia sa matuele aili au mai le development consent. E te tauna isi approval le cabinet. Ona ia ila budget ia, pe ona ia le uti al whasoa ale mtanga luenga o ngā luenga ala i LTA. Piwa penal langona ana lea fe sa unola fe ngal minister. E te tonga ila tu ilis, milanga whaloa. Tula mai lau fionga minister? Lau fionga. Ia, Maria le fionga minister, se tula mai sui o pala tatolu.
tai lewa no pe yon tato tu fa ya na ai mari no tu la fono o la to ya ufanua o la to ta fa yoi la go legal obligation fatino fengo awala ma utilities le vai ma le kisi o tu la fono ring tato mo mai fafu le la ka ko fafu New Zealand ma Australia ka ko vai ke la ko mo fola a ko subdivision fa ka ma wala me uma ali un foia ko so ma pipa me uma la o le winga la fam talanga e sa fa tangata ye mo fa tau fa no ai e ok ni sa ka mo mo dia ne fulpe tau sanga mo mo lian o le le awala ale sa fa na tangata na mo ale ko ngi umar ku pele ile e o fa no no winga la lo fi ngal fong ole mista o tam fa mar sia tu la fon ava vai ro fa no ia mo tua fa ta le wala langa le pio in the cost le tau fa no ale tu e ton mo tau me ni fa fengo fien fa a o me le so iro fa do fo ngai e vin sa fa tau no pi fa ya le sa o me le so quale yang o a tala fa na mai fa tau fa ta si le tau le fa po tau a wala me va pena no winga e tau fa mar sia a fa na ya lu ton tau fa no ia sa mo le fa tau e tau na mo tino fa ile le ya wala me umani ai le fa tau ina fa no ye so a to la vale le tise me mo wale e foi tangata free tangata fo i tu mo o le fa tau la fa no al me la vale tas ole allo mai la to application le fa tu la fon on fa la Yo me lo fui a mista. Tai lau fionga le fong fitalai. Ia tono le woto e whamanino mai le vaenga le o mano tara no atuai. Le tā ua le o le afoi. Tā pena le lei uma le land owner. O vaenga ia ona fuafua ila ia o utilities le vele a wala le tise o le vai ia ma drains. Tā ona ma io uma ma fatino. Tā mwhai ila ia na titilo lisi. Ono tele o te miutua nai. Ia na whaatino le lisi ia stamai a wala ia o atu tangata. E mana o mia le lisi. A laile o le lei a wala. O le ala uto e wawai e ilimtanga le. Na ia wha malosia. Ma whaataua ina nei vaenga o mai tapenanga. Ia ma whetau ia i foi le tau po le whanua whaatau po le whanua lisi. E mo le whaatino ino ia vaenga. Ai whamalia atu le sui o whalea lili. Ia se tauto mai le finangalo e te finangalo ai e whai umel malo vaenga ia. O le tāua leo o le lisi po le whaatau ina o lo whanu o lau tupe mai. Tauna contribute le whaino le awala. A whai o le finangalo le whai le lisi a maise si tupe malo e toi whai ai ia le ese mai tono tatou pache. Ia tono si tūlanga whaingita lea tūlanga lau fionga le whongfitalai o na ele mawhai o na whaa a fui. Prejudice i al whaatinonga o lisi al malo a o isi freehold uma e wha e to tongi e tauna i e te tonu as part o le tau al whanua ia le whaatinoina i o tatou utilities. Lau fionga le whongfitalai ramon mulea Ia, ma lia lau fionga mista se tula me sui pala lili momo. Le lo fa mo wina le ngang fa lo le sa no ngal fiong mista io o fa nui sa no le fiong mista le lisi pe fa tau le la lo salasi o fa no le malo le ownership o malo ale la fa pe le la lisi etu ia pe on sa no le sui falet le responsibility na ia ale land owner le ngang le na ele fa pe o fa etu se la fa si fa fa pito le o no fa no le malo le lisi etu io fa no le malo le fa tau atu ia ola ona responsible malo e tapena uma utilities ia ai le lisi natu ia pe fa tau natu mlanga fa lo Tula me lau fionga mista. Mati le ule mal malama le sa no mai Ia. sui lau fionga. Ele se nga mal mele tam fai atu mai. Ele o fai atu e a fai le subdivision al salasi elisi en fanua pe se lau eka vai ta ilima eka. O le ownership o le final awala. E ta taunga tongi salasi el fatu peina ono fanua tau salasi. O le tau o le fanua o mai le lisi le la fa matu e sa tuai.
e te tauna involve i le tau o le lisi. Ia le whainga la wala le wa le mwhainga ona lisi se lau tāla ia le eka. I expect e whaakale a wala. E te taulanga incorporate ai ia ma expect e whaile le tise o le tāua le alo fionga a tonu e ese le a wala o le sila mai le fionga le sui whaipule. Al tu salava o le cost e pea le salasi. O le implementation e te tauna fua i lunga standards ale LTA ina ia mawhai o na uma na whaka pa whai whaka ina le awala. A lae o atu le maintenance e le LTA o laua o lae le lei ina ia awane i toi uma le awala. Whai whapa e leo whai a wha le lei e salasi po sesi lava freehold. Ai uma i fuate le tuaile tinga ina o le LTA malo e toi wha tupe le tele le wha le lei le awala a le maintenance lea a o le peo la tamwhai atu le lau fionga i le whongfitalai le tūlanga lea. Le fionga le whongfitalai. E wa mana tu a ia o atatu fo ia I lava le sa minister. Le I to so tatu teimi o le o sa minister a ye se si me o toe. Ia le ia le tele no ye se teimi no tatu ngaru. Ia fa mo vino lo fina no mananga fa lo ia na le sa no le fina minister. Pe e le manino le mele tum fa tuai. A lo manino ala no se ili fanua tangata. Ono le future selen. Al tulanga le awala ma utilities long-term investments of that infrastructure lisil tasi o matan lisil tolu o matan lisil sefulu e alu lunga tama ainga long-term infrastructure e te pena le tatianga alu mama e to ye return e pe on silfi e ten bulmuliani nang fa lo te tu la melo fionga le mistao la tu la le o le maniera o te tu ala no mi sta ngalo le tu la mai e manai ala vale rongo le tu pu te mine ia le tu langa le fatal noina o fanua ia e fa le subdivide ona disi la ia pe fatau pa ka inga le fangua e salau afi o nga fola ia o le ona ko ia lo su afi o nga saula ia lo suru afera nga e kawa o mai utilities ia. O le mea la e kupu. Ua ngongofo kangaka. Ai ka ngofi aunas kukuri mai e kia. Kukuri mai mga ngarwenga. E whaakingo la kou le awala. Whaakingo la kou ia le vai o le erikisi. A mantua whala o whio ngal whongfitalai. O tatou e so easy ia. O le e run whapisingisi. E le mawhai o ngā whapea kule IPC a me o le a makoa koe koso mea ngā. A o whangua ia o whangua, te o whangua ainga freehold lands. Ia whapea ngā whangua kule ati e whapea i sapte vai lako whangua e whamea kule ati e whela wala. Le mwhai. Se ilonga ala ua i eile kōku unga lea. Kongi mar kōku pe lea. Ia ngoa kulala ia o utilities ia whakaungu ngā adwenga wha. Lau whiang. Tu le mai lo fionga te tel tu mai. Hello fionga na se so sonia tun ta apul nei. Ua ole lai vanga o fanua I fatu afaine to sanga ya fe se lo vitas. A o tuatu va fanua o malo. A o tuatu o mutua malino ya le applying o tu la fono nei. E lua ia mai venga tele le fai. Fanua o takla se atoa I sale moa. Le ana ave le faselo eka e le lupi fa e tau tongi se venga le italafu. Ia ma fanua o Popcroft le ana fatau e sui vai. E le tau sanga e whai salau I wasfulu. O le whataunga la whanua nei, le ana awala mai nupi wha, e lava se leni. Al nupi wha lava se leni o Popcroft. Na whaiai vai vaenga ia, e le teimi tūna mai sui vai o il na lea sa a vea ma agent. E rei alas whawhitau li tūla mai teimi na, I le applying o tūla whono lea. E whaia e la tō e vai vaea ia
whanua. Ia awala, ia whape fo i male tosa tu le tise. Wai ki kele ia tupe na whata wai o wala nupi wha. E ui, e leina whai. Ai whakakupunga ia ia vevesi. E na ua whatau, whamatu watu whanua ia al malo le SLC. Whakakulai me lo le vevesi. Ona o leo ua pe ua nini atu le malo iai. Na pe leo le a whaisa whainga whapitoa mo le malo. A le mea ia. Sa taua na alu pēr tu la whano. Whaia el whalaputonga. O iana el whalaputonga. Ia, o le fisili le la. A whai o le malo iana el whalaputonga. O le malo i pa uiai. So el whaunganga el common sense. A o le mele tupunei. O le whinga o minska. A o le body whai o le authority whai el whaiunga. O le kabineta. Ia, te lo le umanino le tulanga, lau whionga minsta, leo e saunga o tulafono, ia, te lo le umanino le tulanga lea, mo le silfia tatou mauta. Whao sau no? Dai lau whionga le whongwhitalai. O se mai lole ia inisio o whautuanga fōi po o tua laloa sui o le tatou palemeni nei, na amata mai le songi lau whionga le. Ia le ua mai a fōi o na saunoa le sui tai fono ma whaali fui. Ia le teminei ia o lo ta oto ai ia se a fo lo ta oto le o whaatino le maketi. A le songi ia o lo ua ta oto nei se ia se teimi whai ia se fuanga le kapineta ma tatou malo. Ai o tangata umaia ua umana whape ana saunoni si o sui. Ia le ua maua o latou whanua ma se e ate atui. Vaenga i o tafa ingata ea. O le fwe ua mae e alfa masinonga pe ona saunoa le sui tai fono. Ia le ua whapea ona lapata i ai a inga i o tutoe ina ia mwhai ona si tia loa i ese ma le ele lea i ele u whapea ona whamatu watu ma whaatawai o lato whanua fau. Lau whionga le whongwhitalai ono se meile se tasi fwoi ofisili e le whausiaina o le tātou maketi. Le e whapea pe wa iaise 5 miliona whapopo. O le talipupu e le ai. E le ai se tupe whapopo o iai. O le tala salatua po se manatu ua whapea o iaise. Ia o le saonga lau whiong. E le aise tau whapopo o iai. E iai le assessment sa whai e le au konkarati. Le ana iai le latu manatu. E ta tau ona toi whapopo se si vaenga. A o le tātou engineer po le company le project manager le o umana toi fai ai o le ito tonu lava o scope o le tau tenda i le whaatino ino ngā wenga ia mai o lo tu mau ai pia lava e le ise whaapoponga o iai o lea le lato li poti fo i nisi whaapoponga o lea wa umana whaatino ino le geotech study le na au mai ele lato tenda ia o le fua lava i le whaatino ino lau whionga le whongwhitalai o nau se e meila ia le tūlanga leo le malai tāpolo i whaleata. Ia lean whaalia nisi o sui ia le sitasi o whale lea ua le o toe whaonga ina. Ia ina ua whaamalo foi ma whauma le konkaratia le sa ia waaia le malai le whale lea. Ia leana whaasala lau ai mo tolu masina. Ia mao le ua avatu tonu ia tenda ae e latou te o lo ilo nei ele whaalapotonga ia se o le amawhai ona whaamatu ua tiai e tau aveina le tūlanga. O le tūlanga i tātou malai tāpolo ia meise foi o le tālusanga i tāwale fau ia o lo sisila i eile tātou whaalapotonga pei ona sila fia ia me se lava i latou ia na whaalia ia a tonu o latou tangata fia tālongo le tangapolo. Ia o leana au mai tausanga o te anisi leana whaafou le tele o le fleet o lo iai fo inisi o tāwale tua ia lo taumwhai e toe mwhain whalelei ona e toe whesu ia ia al te minei o lo o lava tāpena ia ai iai lava le nau ta inga o le tātou whaalapo patonga. Ina ia mawhai ona si itia e le ngata o tāwale. Ia whapea foi le
si tia o le au nanga i te ala le malai tāpolo. Lau whionga o nau se e maila ia e se tasio le foi wa umana sa no ia ile le sui tai fono i se talo sanga mo le famatu uino ele mo SOEs o tato falapo putonga tuma o tel malo fa pe o le official ngalweng o yo talong mtanga lweng o talonga ia male tato falapo putonga fale tuma o tel malo ia o le teminei le tu fa si ai o le mtanga lweng o ele mo fuanga fanua o ngā luenga mua ia o lo ngā lulue ele mtanga luenga mua o le toi whaatinoina leo le land reconciliation ona e mai tau atu ia ia inisi o whanua o le malo o la whapere sa la si o la tau e ona o la fwe whapere le stek o la tau e ona ina o la fwe whapere le MNRE o la tau e ona ina tolu ia tūtino ese ia o le malo a lai claim o mai la tolu whanua e tas ia o vaenga ia le wala una o tau a tono se whataita inga o le vaenga le na saunoa ia i salenga i whangwhau ia ese whai unga le kabineta sa whai tau sanga o tuanai ia le no nofo le si vaenga le salasi ma se si vaenga le whai unga ai no nofo i si vaenga le stek ma se si whai unga a no nofo fo le MNRE ma se si whai unga o le tāua la le na le teminei e whainga tā ona o lo tamo fai tu fatasia uma ma fai ese se fuafuanga ia ele ngata la o le tatou o ele ina ia mafai ona lisi atu ia ale faunga ino ia vaenga ele uma le tatou malo o ila e mafai e tapena i foi ia po le ale fa matu inatu e ave foi se pepa il cabinet pe se famatu ina pe lisi ta la pe isi lisi e fai isi matanga luenga po isi foi a paanga ia pe alu le commercial value pe alu isi special valuation mo fala po putonga al mal po le fa tau e matanga luenga ia po fala po putonga ia ele o le vaenga le o lo tau fai e fatino po fe lava se vaenga tala fe unga ona io ele taltonunga le tatou matanga luenga e tele le tau o ne ele o le polenga fu i o iai ia fu ina sisi ona pei fu i lava ona saunua ni sio sui ia watu whanua fu i e tau sei ainga ia watu o to e whatau ia nau ta inga fu i le ia ua fu i le watu o e tatou whalapo putonga tuma oti i se tau ngō fie po se tau e wa ai ei mo i lato a wo fai e guarantee la to loan mtanga renga mo isi atina o vaenga i ao na a fo no fionga o vitale pe mo sava no ia lo whionga mi stase e tuatura no le sui o salenga numeratas haftai lo fionga le minister te foi mo le tali fai tau o langona foi ma afse sa tu inatu tu langa tonu ale na laina o langa ina vaenga le pe ona o fai lo o mal te mine o maua se file mo nei tu malo ono lo afe mal fitu no to sala si fo no ia ai o ele ia o ele fasino tonu lo tu malo si ubao fangfau salenga ai a sila lo fio ngal mi stata wala tu lo fio ngal oftala ele o ngalu e inga e si ubao fangfau fo no o la uma tele na ave falima o se mea lai whaano noai o le anga i mai o le sia fio anganga lua ele whaasino tonu i lo utu malo au le mata atu ma se la atu o le mwhai pule ma pule ngā fio anga pera le ale no whai lo atu lua afe ma le fitu na fuaina i el salasi ele leia lua ta i se lau eka ma le tasi le tosu fitu eka a se sira lau fio ngai le minsta ele e lua tu ai tuo sa lenga ta milo atu motu umma ia fio anga fale lima a wala vai sala ati ane ele ia tau ia sa mele ia le fui mu male yo o le papo lenga le na i matutu malo ono le wa motu atu ai tu o te le afia ia e tu malo la tau am vasingan
A lo ai e tu malo le talo ai. Ona o le ala e mena o ile si vai. A lo ile sala si le si vai. Ia ai tu atu pela o fio. O ba mana ia foi lau sau no. A lisi mai. Ia pe fata o motu. Ia au tio fo pe atu fata o motu ele na volo tu malo ai te fa foi mai. Isi a wala fal tu la fono pe atu sai mo le finangalo. Fa aftet. No reo maneno le sauronga minister o lo whaanga pia ngā ruenga le. Malo, la wapea tatu un sai. Ia, lau whenga minister. Aftai, ia, ta ua le vaenga le nsau no e sui o le fautuanga. Le lei pele o atu le mtanga luenga. A le o avanua mtanga luenga. Nga fio atu le o le tato i tu malo, tato faso. Ia ma mwhai e o na maua uma pepa, mwha mau maunga. Ina ia mwhai e o na afoi. O le ase, te alu iluma o na le mwhai o na o fatu nei po ai lau alisi e se lau eka lea le ta ua. A le ta ua ia vaenga tato te faso ai. I le mtanga luenga. Lau fionga i le whongwhatalai. O na o mai le e se whawhasidi e se tasi o sui na whapea e whai i ele e mana o mia development consent ale puma. E fua i whanua. Ia atonu o lau lea mai tau o tuei e le sao lea whaupunga. Pau le teimi mana o mia ai le development consent pa a whai o le a whai se atina ai i lunga o se whanua. E au fia i le whainga o le awala po le whainga o se whali. A le fua ina o le whanua. O le ngaluenga le a lau fua whanua o lo iai fo ia la tou a fo i wha mau maunga ma ethics ma vaenga whaapea. E lima taitai ngā la tou tai ala e le mataitai na ai ia le fua ina o whanua e iai pe ona iai. So se whanua e te tau ona iai ia le right of way. Ia o le au lea e te tau ona iai au wala ia matua oi o le lautele ma vaenga whaapea. O le fua ina la whanua e maea i ona su e atu na watu lea mato e siaki e le mtanga luenga. O na mwhai e lea na wha tino ia le afo i le wha matu o ia whanua. Ia a olo o fia mana o tangata i ei whanua o te lewa na fua. Ai lea ia se ngā luenga o whai ei a olo o fia mana o wha tino se ati na i lunga. Ia o i la e tā uaile pe on sau nol sui. Ia o i la e tā uaile savadia ma le mana o mia o se wha ma o ninga mai le a le puma. Ona o afianga falsi o manga ia o afianga foi e a inga tutu a oi mai si fanua o le taua leo le vaenga lo fionga fonfitalai ia tonu pawi o fa poponga e tu sai o le vaenga na fa silima ia nisi ia o sui o le tatu palmene ia vatuele nga fa fatai Lo fionga le fonfitalai amor mo se tu le machu para le número tas Le atono lewa, manino le, saunoanga le whiunga minsta. I le tūlanga i le mana o mia se, te au me consent, i tu sau le whaino whanua. Ia, asit sila fwoi ai, i o function si e esa i lalo le WTI, tūlanga tau planning. Ia, i futia uhaluma. Ia, le asa develop ai le Puma Act o le au ngā man wha moe i e peila lo pe au sit fia tā ngā luenga i vaenga o iei subdivisions whadei te ingau i le lata ia o tūlanga sa alue le vai ia sa ia la vai futia ua aluma te mosolo ia la ua tanu uma ina ua vai ina tūlanga whapena ia ona ua pe whapena e leo amana ia le tūlanga tāua. Wala vai pe msau no le whiunga minsta ngā luenga. Ai nā o se tua lalo a whapeo o le li tue leo iai. E sa wielo taltorunga sa iai. Ia tue si sila iai. O le mea o ngā. E tāua le whetau i le leo tūlanga i tātia i le ala vai ma tātia i le awala. Ia nā ilo le umai fose awala se tasi. Ai se fulu ni awala o papa. Ia ono le tūlanga no subdivision. Peo na watu whapena ia so sone toile. Tātu mta upo whamawina si ngalo me whamabista. Tu le mero whamabista? Na whiunga le whamwhetalai ia nā nau toe. Haftai mo le
manatu ma fautuanga o le atu e sisila iai ai e whamanatu atu fui o i lātou o fufanua i tai tolu tai whātau sanga o a onga ftoa maua lau whailonga fufanua o a e fufanua e o le vaenga umai e sila iai ai le i fuaina le fanua o le topaku e fia ele o a vaenga ma a isi e vavai mai e fua iai le whaatinonga o le fuaina o le fanua o le ala foi lea o loo ave i le whaatuatuanga i fuafanua o le ua umana lātou aonga ma lātou silafia uma vaenga ia ai e le o tuu ai le whautua pia iai o le tātou mtanga albenga i fuafuanga ia ai o le whaatuatuanga le ota oto iai i le au fuafanua ono o loo iai foi lo lātou malmanga i le nali no foma fua atu tono le whale o lea foi e lātou te sava vali i tua o i vaenga tono iai fuaino ia whanua ai whaftai lau fionga i le whomfitalai o na wha mai atua ila ia se whamtalanga. Tura mai lau whiunga te whono mo le lafu. O whiunga le whomfitalai o te whatu le lafo. Nei e whamaunia le whono au li poti o komiti e peo nei le loina. Na fulela o whiunga. Alua, e sui o whalalili numero lua, whapea whaasalang numero lua, le i pata i tupa i lunga. Siri po la whamaunia le lafo e whinangalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tule melo whiunga minsta mo le lafo le. Tali le malo. Whaftai lau fionga le whomfitalai ai le i whaatuina le lafo. Ia o langa i le umatu lati tawa. E watu le whaftai i sui al palimene sa lātou siringia ma tua lalo tu mai. Ia watu foi le whaftai i le komiti sa lātou lauriwina ia le nei a li poti. Ia watu foi le whaftai i le mta ngaluenga po le whalapo putonga i le lātou ngaluenga. A wale tautuaina o la tātou o tunu. Ona se meile lau fionga i le whongwhitalai. O te whātū le lafo ia whaamania le whanua ao. Tali al malo i whautuanga al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. Kalua, mistao whatuanga, mistao sotainga, mistao aonga, mistao pisinisi, mala manuia. Siri pala whamaunia le lafo o e whinangaro e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Lua, pepa palimene lua tolu, numero iwa suruiva. Ripoti al komiti o tūlafon tū mau, tau whinga pālota, tau sanga ma tau whinga whaafai, il pepar palimene lua olu tasi, numero se lau tosu mal wha, ma il pepar palimene lua olu tasi, lua, numero ono sfulu, ripoti wha tau sanga, ale ofisa al komisi, o whinga pālota, mo tau sanga, wha al tupe lua o tasiva, lua olu ma le lua olu tasi, lua pupu tasi, Pepal palmene lu olu lima numero sumal fitu tali al malo il pepal palmene lu olu tolu numero iva suiva tolu pepal palmene lu olu fa numero selau sulfa li poter komite tu la fon tu mau tau whainga palota ta sanga ma to finga fa vai il pepal palmene lu olu fa numero fas fulu mal pepal palmene lu olu fa numero se lau maltasi, li poti wha tausanga, ale official komisi wha inga palota, mo tausanga wha tupe, lua olu tasi, lua olu lua, ma lua olu tolu. Tolu pui tasi, pepar palmene, lua olu wha, lua olu lima numero fasu wha. Tari al malo, pepar palmene, lua olu tolu, lua olu wha, numero se lau su wha. Tule melo whiunga te whono, komitio tula whuntu mau, tau whinga pālota, tau sanga whinga pāpawai. Whaftai atu lau whiunga whongwhitalai, mā lor pale, mā lor whalau. Lau whiunga whongwhitalai o te whātū le lafo, na ia whautangia e whono au li poti e lua, al komitio tula whuntu mau, tau putau whinga pālota, tau sanga mto whinga whāwhawai, o lo o tu ina tuai ana sairi linga whautuanga mai una fonga. Alua, ele sui o ngai whamaunga, numero lua, whapea whaleata, numero tasi, sili po la whamaunia lafo, o e whina ngāru e sao noma le ioe.
Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapala u fionga le mista, o fiso whenga, komiso whenga palota. Aftai lo fionga le fong fitalai mula manoa. Lo fionga le fong fitalai. O te whaatu le lafo. Ina ia whautangia le fono au au. Tali an malo whaatau I whautuanga le komito tu la fono tu mau. Tau whenga palota. Tau sangam tu whenga whaale whawai. Alua, mista o whatoanga, mista o palaptonga al malo, siri pola whamaunia le lafo, o e whina ngaro e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia o leu mai a whautangia e whona wau li poti al komiti, e pe no whailo atu, whape fo itali al malo. Ia, ta lua o leu tātou tonu tātou, taimi malo lo tai au. Ia o le a mata, I se sui fia sapsa noi tātou li poti e lua pe a tātou te liu mai tātou malolonga. Whatati ese ngā rua ngā whuna wao, mō lana malolonga masani o tai au. Ia, ele manatu o le komiti o ngā rua ngā fia wheloa I nei pe a whatātou malolonga, se I tau wha ngā solo le tātou ngā ruenga mo le lo toi mo le tātou asofono nei. Man whaaloalo.
O te whasisilatu a tua materia nei tō manga al whono au whetu la whono. O te tāpala whiunga palmia mo lafo. Lau whiunga al whonwhitalai, ia e fia whaaleo pēs, whawhitai lau whiunga ma le tātou ofisa. Mo le tāpena ina o le tani ngā sua le tātou pārmeni. O le la watali sua o mau fo il whaasini ngā mārosi, e whaawa wai le tātou māruenga, ia alo whawhitai. Mo le sononga le lei o le tātou ngā ruenga, mo le sila fia manino le pārmeni. Ua whaailoa mai e nisi o le tātou pārmeni, o tua kutuangia o lo whengai ma le tātou maota. Ia solo toe o le vai aso. E le ngata o le aso whono le nei. Ia, e whapefo i le aso atai au ma le aso whaleiri. O le are avea ma mafuanga e whaititi ai. Le tāua o ngā ruenga o lo o lauliliwina nei. Ma o le ala lea o lo tūra i atu e whatu le teu teunga. I le lafo na whaamaonia nafi e whapea. O le whaawaua tātou tau le manga se ia aulia le tūra e tasi. I le awauli. Ona whatatia ese lea mo se manolonga. Ona toe tau au fia le tūra e lua. I le awauli. Ma whaawaua i se ia tōlu pō. I le tūra e 5, tōlu sifulu. I le awhiawhi nei. Ia le lafo lea ma le whaaloalo lau whiong. Palua e le sui pārmia hape fōri min stau tupe. Siri po la whaamaunia le lafo. O e whina ngalo e sau noa male i oe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia la whangasolo tatu ngā ruenga tu sa lafo. Lo e lava le no te inga ia whaamaya uma tatu li poti. O lo i pepo ngā ruenga. Ai o le afua lava le whangasolonga o whina ngalo sui mabalu. Ia e whaatati ese tau manga mo le malolonga ua mai on whautangia li poti e lua al komiti. Ia matari al malo. Ia, o le awanoa nei mo statue sweep ia sauso noa. Ia tura me sui o whaleata numero tōru. Ia, mua na moli whawhitai lau whiongai. Wantanga runga hoi whamaru sino ni tai au. Alo whawhitai tau tuaino hono. Ia, ana whātaua ina lavo li poti al tātou komiti. Ngā rung whātino. E mese tāua tele ia li poti au tau au ina mai lo fisa whenga pālota. E lua li poti. Tolu ia whautuanga lesi li poti e lua lesi li poti. O li poti o whautuanga lai e lua tusa leia. O le tau whai wha marusia tali le malo. Ia, ma le se template. Wa mai le tanga luenga whautuanga ia whai atu ia se template. Fo le o se whauili, fo le whai poti whatau sanga ma tanga luenga le malo. Ia, ma le tasi lisi whautuanga. Ia o le tapenanga leo le lola ma le kiringinga o le lola. A o lumana e le whainga pālota o lumana i. A me sele, tue li stalaina atoa sa mua o lo whangasoni. Peo le vanga tonu na le lefi alu ele se manatu. O le ripoti le ale electoral commission. Mana ia, he manifilifia. Tolu sulu lau pe por whapalangi ia, o te lai ditwa sa mua. E se lua sulu lau pe pa ia pe sulu walu le imo tala. Upu hoi. A sulu lua pe te sulu imo ata. Ia. O te lea li poti e mai pengi au pom foi le. Ia alo la tatonu. O lea mana ia awa sa ole. E mtanga luenga. O le mātou foi le whautuanga al komite o tupe. E le PSRC, ma le MPE. E la tau ia le regulating al mtanga luenga al malo. Provided la cosa template. Ia wivi o meni. E le ai masea o ngā te lea ia li poti. A mea e le tele se teimie. Pai tau ima ngā wa mea pe mai le tausanga, le tausanga. A le whautuanga sa avi iei. Mua. Ngā luenga whaatino le tausanga. Wa maea.
o achievements, o lui tau, challenges. Ia, male nga ilum, pauana, ele atau se fulu lo pepa. Ia ai whaftai o le ua, whaaluana amai komiti, nao nanga oina nisu, o le vantan whaatino o le tula. Ia mai kako kisi. Ike se lau mo kupu ia, mau ani report ia. E kaulanga me se me whengo whiang whai tau e tātou mamla mai. Ia. Ai, al manatu au tū, o le tātou tapenanga o le tātou whenga palo, ta telefina ngalo rian whaalia ini. Pe ngā whatia le mitanga luenga, o na whaia le listala atoa le Samoa, ai le i o maili, au mana ili tausanga, a palo se tausanga fōu. A maili, sa noa le whionga le mista, ta tia tolo ngalu e, malo, paftai. Ia wai lipoti, lipoti eru. O le take le ngalu e le ofisa, new registration kausanga. Lua se lau, lima se lau tausanga. Lua se lau, lima se lau, le stala fōri tausanga. Lua o lua tasi, lua o lua lua. Au whai o tangata le stala fōnu whai. Al tolu se lau iwa wha. O le lua tolu. Tolu se lau tolu wha. Ia. O le tūlanga lea lau whionga le mista. A whai o le tūlanga lea le whata atia mo. E rea to se lua whi lima tausanga. Le safo. Ai a whai o le ta amiro la i tua. Wai tūlanga wa pena. Tūlanga na o le e whia marino mai. O le interview lea le na sau nei ale komisina o whainga palota masina tene. Saf siringi ai pe fia ni le stala oi. Ia pe futu atoro suru mo tupu a fea. Nto siringi ale pe fia tangata fui o fa o le stala mai online. O le tala na o mai. Online, so far. Na le valu se lau lima sfulu. Valu se lau lima sfulu tangata. Individuals. Valu se lau tolu rua. Samoa lava ia. Na o le tasi mai Amerika. Valu mai New Zealand. E fiku mai Australia. Ia. O le tūlanga. A le valu se lau lima sfulu. A mai lea valu se lau lima sfulu. Na le tolu se lau valu tolu. Ua mae ale lei le stala. Tolu se lau valu tolu. Mal numela le. O ingo tata mai fafo ia o le skala mai fa. Ngai kako mea ia le masini ia ni. Nga ar sfulu ono. Ma le taimi a toa le na amata mai ese ia o mai le masina tene. Fafa o monga ia le. Watu fa monga. Manitanga le. Le ala lea e toi wha manatu o tuai mtatu tala noa ai, tūlanga lea. Au whionga wā. Natu e, tiro leila o whionga mtanga e tūlanga lea o iei tatu. Wha soloina o le stala. E ilo o tali tonu. Al mea lea lena amatai o na tūwhatasi ia whaongāle. Ia le, ta inga fo le whaipa lenga a hu ili ngol mea. Tu wata se so ta inga mtanga luenga. Ni whengo fie o na whaatino ngā luenga ni. O lawa iei le ofisa whenga pālota e tangata o mea whanau. O tauna e malolo matai. O mea mu whapena. Whengo fie el tato ngā luenga. Sa awaru las walele nte nei mawelo a inga menu sila whanau lo uso malo whanau e o toi fo. So lima mātou nao. Haftaia e whatina ngā luenga la sole. Wa atoa uma ia mena batu. E o whaila ia uantu ngoku whau le skala i las walele le. A tonu wa ngā na isi whaipule na o mua sa haftaia i whaingta. O laku whaingo fia. Ia wana whailtini o ke ilako malao pe matai. Ia lalak sir fia o koe o wha ngā lai uma record ia lato. Tato umani, o le mele le sa watol fautuanga, le amatanga ma mai fo ile saunoanga lau fiong. Whawhaingo fia tangata tuai o i runga lola. Se iwanga nā, tangata fōma, tangata fia transfer isi. O na vai ili lea,
A o tangata lava ia o lewa o na iai. Ia pese whainga wa o tele o tātou, o information na mai lua sulta o sangataru ai, pe sulta o sangataru ai. Ai lava e tū mau. A umane lana whaile le stala ala whanau mana i o tei i o toio. La iti. O maho whauwha pia. Nā le le o whaloka mai whafu. A le malama ni mele kupu samu. Wheroro langa i o keia wae. Kai sulta o sanga so luanga o ngi primary school, college o lono foi whafu. A fua la il tangata hoi lele. Lala palota mai whafu. Te palota anga wa e palota mai. Ere o mai samu. A wha poleina lo mafofa. Poleina lo mafofa. Langa e lau fionga fonga fono. E ala leo i le tau tūtilo tui mai whafu. New Zealand. Lau whasa lau e lato. Anga oa e, wheko mea ngai, le laka ko paroka ko mai whafu. Eo i lawan lesu la fono o mai. E mkwa langona e whano noa pe a whai o tūlanga le e leo a matanatano ai tangatani. Ha se le tunu. A lesu la fono o mai. A lau, le au ngā lau whamtalanga. Lau whionga le mistama le tatam tanga luna. Ia, e tūlanga le e tato le stala. Le teimi nei. Le whatinunga. O leo whalongo toi i tuai. Po sesi workshop, e po sesi whalau i loa lei. Sau whapea e whaauau le tato. Le tato ngā luenga le whatinu. A whai wis whalau i lo fōu o lo fōu fua. Whai pō whanga so lono wingu. E insu inga te tele o tūlafona. Ea, toi toso whai ale i tua le mena, tato iai. E a ole a whalau tele se manatu. A lea tamna watu lo utaltonunga. Alanga e whaitalinga o pā mai. O lea tatu tio le Samoa. Ma tatu whaalongolongo i me tufu mai ma tūlafona tau fōfu mai. Ia, e lo ataltonunga. Talon whaavai mai malo Samoa mtuto tas e le i whaasa ina lau. E se whainga malo. E pālota mai o tatangata mai whafu. E le i whaasa ina e o mai le so. O le se mea whaamamafa e le tatu whainga pālota. Me le wei isu inga fōlin tatu whaia. Le mea nofo e le su. Tangata pālota. Le mea nofo e. O whea la nofo ia na i o te ie o ni. Wala whana. Ngofo i usila. Mai e pe whakasi kausanga o mai. Ia, ale la whai fōla la ko pāloka e. Aia mai fōi tātou. Me e whai mre tau singa male. A fōi ngal tātou o tunu. Ia, nau whionga le. Whionga le whono. Ia, na nai manatuna. Anga whtai teile e lau whionga ile. Te whono male tātou. Komiti, susai ole. Tu la whono tuina mai. Lau whaftai, oi male. Ripoti. Whaftai. Alo, whaftai. Sao noa sui o whalata tolu. Ia ngara whaadia po e wale li poti ole. Tātou komiti ole. Ofiso whainga pālota. Ia, awanoa le tātou. Ia, leo mai tau atua. Tōnu ai whaamune ina le. Tō tere tātou maota. Ia, tūrei mai, mai maunga numuntas. Salo e fes sao nei tu malo lo fionga whangtalai e. Mori foi le nganga whaftai i lau fionga e mesel wheleu tusi ma le official fono. Mo le ngā se ina fo i o le malu tai au talili sua le mota. E le whaela se sao nei tu malo e mo le nganga whaftai le fionga te fono. Ia mesel komiti na lau liuina ia le potine ia le ale vaenga le nei official komisio whainga palota. Whaftai tā pena, whaftai fo i mo whautuanga na tuina mai te tonu. I manatu le nei tu malo e o se vaenga le nei e tele ni whina ngalo e ave iai. O nei whiu a le matanga luenga ma tūlanga e le whaangai o inga ni tūla whono e whatautai ai. E ao ale taimi e soli ai e ele e lo fia manu malo tūla whono. E le mawhaia ono le nau ia manu malo. Ai ele o le suinga mani me te tau. Ia no suinga, oni suinga tala whea ngai mo o tātou tangata. E mo mona moli le ngang whaftai ono lo o maua ele le poti ia o lo ina i tupi whasili. I le tūlanga lea i le poti whatau sanga lea. Mo mua nei komiti.
Ia e nei fesilia le nei sui ono le mata i le lipoti. Pe ono sfuru, iwa sfuru afe le tupe sa alu mo komiti o susuenga whainga palota. Tasi lea vaenga sa langalanga i fo i fina ngalo nei parliament. E mo le nganga whaftai nei tu malo le fionga le minsta. Ono le komiti sa ia tofia ina ia e te leo paya inga e mai alo i te tofia i sa tauvai tauvanga. Ia e pe e se fo i le sila ia le minsta na iai. I komiti ia na te tofia e faise tūlanga ini tūlafono na lape ai, man tūlafono e toi teu ai, ia tūlanga o ofisa whainga palota. Alwa aila al nisui, ia pe fa pena se leni te lea sa alu ai, pe iwa suru afele mai tono le maotale nei. O le tūlanga foi le li poti lea sa fio foi le malu le atunu le komiti lea e oe wha ngā solo ni na wa uma whainga palota le lotes. O lo iai ni teu mani absena na mai. Ina ia ele fa pe la ese fu pasende o tina ai fa pena na fu fa pena na mai fo i se tonu fo le li poti le te ena o le palota mai fafo o tatu tangata pe o mete tele na sa mai na fa sa valia komiti le mo mo la o fionga al fong talai dat fi tala no al fu pasende ele o pose lilo na wa mai tonu le poti le ia tu lo le au fa pa o le nei tu sa matua i tunu ona ole tūlanga i le lango ina o te full pasene. I o te talo lana le nei tu malo i se tu e sila. I le whātā ua ina o te full pasene lea. Ina i awana i avesea. Ono lea. Ono ole whātā ua o sao tina mata maitai. Tutonu al palemene nei. Awa lea lima full tasi tu malo. Po le ale fina ngalo le li ai tu lai mai paya inga lo lumana i nei. Lima full tasi sui o li. Ilo no inga toi amai atoa le siono. I tu sai male se full pasene. Nunga toi amai atoa le ono te mai tai e. Fa la vai le pe ona i fa vai le ai. Lua o lai te tonu le fa vai. Ele mo faina toi e se ale se full pasene o mana pasi e tonu fa vai. Se on sai mai ku ko miki le si kuma kuma. Ia Mariano fiong sui malu se tu lai mai lo. Fiong te telefono. Ia, sa le whalawe sui e peitai. Ia e aon whamanino le wala lea langa lai whafonga le tunu ma le parlemene. O le li poti leo li poti al komiti wha parlemene. A o le li poti le sa uno i ele sui o wai maunga. O le li poti al komisi. Su e su ea pe a mai a whainga palota. So o lea lai ta oto le kapeneta. Ia le whautuanga al komiti wha parlemene. Na afua ona o le komisi wha parlemene. O lea lai le i o mai le tulafono na malangang whaaloat. Ne te uwhe nungia i me i lua malangang whaaloat. Ia, le ngā leo le fuala o whionga sui malu tātua ngai pia i meo lo watu tatu li poti le te noina. Malama le lei al sui le nei. Pe ko bisi wha palemene pe komiti a atoa i te tonu mtanga luenga o whainga palota. Ono o teu unga i nei wha mati e, ma teu te tonu le tulafono lea e pasi e tulafono lea oe lea mai nei tonu mota. Me tau foi le nei usunga fono le tulanga i le tāpena ina o le tulanga i le poti whatausanga lemtanga luenga. Whaftai atu ai le ofisili. Ia me se foi le foi tamari i sa iai. Sa iai foi le sunga loia. Ia le msio i tona mo le langang whaftai. Ve foi nei tulai wha me se foi nei tu malo i tamari i foi. Sa iai foi te tonu na maliu. Aonga lua i tonu le ofisa lea o whainga palota. Ia le opose lilo e le foi tamali au auna e sila fia foi le tatu atunu. O le foi maua ia o lo iai se tupele umana whaonga ina. Ia polenga la le e ele nei sui. Ia lo wha peolo ave se special people's accounts. Ini tupe whaale au ngaina, wow ele i whaonga ina. Ia pe mamoli le nganga whaftai ona o le tāpena pena ina ma le whaonga ina tatau. Ia ia le manatu o tulanga whapena, ia e tau whapena le manatu sa tau na whaonga uma le seleni. Na ia whaatino ini si o fufuanga ma au nanga le komiti. O le sweo vaenga lo ta ua i le nei lava tanga luenga po le komisi o whainga palota. Tūlanga i o tātou tangata pe le whaina sauno ai le swei.
i le stalaina ina ia mawhai na whawhaingofia le leila al sui lea whale atau whatoa umana na su mai a mawhai ona whaatino ana au onang le stala no na au ainga ia wa ina o maisi o au ainga ilma tu wha moe na whai i le ima se sina mawhaina le stala ona whai mai le taulia le tusi le pulenu ai awa ma le lua sifulu na iau ainga na o mai fia le stala ai whai mai se ilonga e mai le tusi al whai whai au ona al taimina ia o lalo o whai malo longa ala o whai ngalwenga i nei fu e kalesi e malo lo pe a umal ia nalan toi fu ia ila tau ale nganga e o le nei tu malo i lau whianga le o lo minstao tangalwenga lea e le whape te ena ne o tātou tangata e palota mai whafo ia e mawhai ana a whiwhio mai ina ia mawhai pēo na whaatino pēo le palota i nei si o tātou atunu pio le ala na e ina nau e o mai o le tele o tātou e au ngae e mata atu tātou a inga mai lo atu ia o sa o le tamo le vai monga lea o lewa nei whafo ia pio po lenga na e le whapea e wha tauanga vale nei o tātou tangata mai whafo ia o le aita tala le avanoa a whiwhio mai e asi mai ma whaatino a le palota i nei o te pōlenga lau whionga le whapea e whiwhewe nei o tātou tangata o lo whaia fo le tautua mai nei o manga i whonga ia ese al palota e tofi nei ia o manu malota i te nei ai saude special lola lai sau mai New Zealand ia lai malota ngata lai nofo pe tau whapea nasi anganga ai tātou te nei sui e le whapea whatauanga vale nei a tātou a inga o lo whaia mai le tautua na ina fio ma papa au New Zealand o lo tautua vai mai asi o tātou atunu e mamoli foi lenga nga whaftai ale nei usunga fono ona ole whaonga ina le lei ale nei komiti o au nanga i fono tanga i mo meo training ma me whapena na ia whamalosia i pēla au whainga wenga i le poto e foi inisi lu i tau o ta ua nei li poti foi mai e le o saunga le mbu ia whamamonga i lunga o tupenga whailangi o lo la matia e saunga le mbu o whamamonga i lunga o penga whailangi o polenga na le nei tu malo i le stala le ma palota mai fafu a whape le mai lu i tau le mtanga lwenga e le o malu puipuia ma saunga le mbu ia whamamonga i lunga o tupenga whailangi o polenga le na ne te ua taimi ne sawa o le malama i lunga o tupenga whailangi ina i te ua iese me tupu si o tātou atunu uma le whainga palota. Pauna o nei manatu ma tu alalo ala wawhionga le whongfitalai e langolango ina ai na i tu alalo e tu inatu i le komiti mamalo. Ia manu iat whono uso le atunu la wawhionga whongfitalai man pa ion ni mot. Alo, aftai, tau noa, tui o mai mongo numeritas. Tu le vai sui o whangawhala se la? Ia, mole atu le whaftai lau whionga le whongfitalai. Ia mai se foi le pa ia mawalunga o le fono uso le parmene. Ia mai se le tapua inga whaululunga mtanga luenga. Ia ma whaala tonga tu maoti. Ia tapua inga Samoa. Ia ai tau tu malo ia se whaise saol. Tato sunga fono ni tai au. E tu sai o le report al committee whainga palota. E moana o atu whamtalanga e tu sai o li poti le vaengalon wha. Ia mese lava ngā solonga le li poti pel talnoina. Ia e moli whaftai tele le te fono ma le komiti. Ia ona ele whaingo fie lautou ngā luenga. Sa ili dinga o tūlanga umai na ia. Lava tā pena, ia malava tā oso foi wha moe. Ia wale alo atu al tātou atunu umo whainga palota, lumana nei. Al whanga solonga e peona iai e whata ua pele. Vaenga leo o suenga al komiti, i lala tō ripoti. Peona iai lava le tūlanga leo lo o mai i lola. Mai se au le vaenga leo le o e maliliu. O lo a fia pea ma le mwhai ana fo i alfa fita auri e lola lo o tau au ina pea ma whao atu. E tele ina lo iei pea suafo i la tō maliliu. Ia, ai pea fō lingo lewa
O le a suia i le tūlanga e peo na iai le vaenga le a tonu o le a mauai se tūlanga e maupopo ma fo iai le whawhitau li rea. A tonu fo o le a le to e a fia ai ma le to e o atu pea ia suafa o nei tangata. Ia nai tangata o tō whama i tia sa. O lo whapea lava o na a fia i tātou lola. O le vaenga lo na lua e peo na fia pa o tu iai se whamatalanga o le whataua ai o ase singa komiti. Pe lava o na iai fo le taimi e tau ve si ai tūlanga ai ai le whangai o inga o ngā luenga ma ase singa komiti. Ai ai al tento nunga le nei usfono. E se le tāua. Wa e se lava le o atu le ofisa tala noa male komiti. E se fo ia le o se sila ma va ai tonu ia le tūlanga pe ona iai. E peila e se whamatalanga le. E oi le sui le hafo ili. Se la ngona le nei sui. Ila se singa le sa se ai tato fale whaipalota. Le ofisa. E o le maa ua e tolu 3.5 miliona sa alu whamatu i le amatanga. I ngā luenga. A lona whai wino le ngā luenga. Na toe whamai aile le 2.3. Lona winga le selfa inga. O leo lo au mai i le. Whamatalanga le ase singa al komiti. O le polenga le neisui. E fōlinga mai ua awa vai e le whale lea po le ofisale o le whaipalata. E le tau na ho o se tūlanga se tupe te le whapea. Ua te le tupe e le titi le whale. O te le lopo ini me tā ua o taungu tāi tono le whale fua le o le. I lau whaingo le se leni. Ia bol silfia le lava fue ala langa le taunga tāle sui fuanga. Ia tātou fua i se leni a rueni. Fausiaina. Ia o le fia mama lama le tūlanga o lo iai. Ia po tūlanga le leire. Le whanga i oingo ia se leni. E ui lava o ni li poti ua. Ia ele anga o lea tau o le malama ma. Tali tonuina fo le tūlanga e pe ona iai. E pe o le o nei vaenga ia. O lea e fia malama mai lo sui. Pe a fai e wha malama mai nei le. E le tete i fono. Le vaenga le e pe ona mai ele. E winga le ase singa al komiti. Ia e pe o tali ale malo. Ia o lea e wha mariaina le tūlanga e pe ona iai le toe restalaina. O lo whanga solo nei. Ia e ono tala whiangai ma fo iai whawhitau dio o lo tōti ngā o tōtu ngā ai ale ma fo fau le te leo nisi o taimi. Ina ia ato atoa ma le lei. Wa a whai o le whātinonga le wa mai fo i pēfo na sau noa fo iai le o lo avem pulisile o le ofiso whainga pālota. Ia mātou fo i susuenga. Ia e paualea e pe e leo lava tele e leo tele nisi o le stala nei taimi. Ia watu ai whawhautuanga fo ia al neisui. Ia e fia mauasi siawa noa e o tuaia le ofisa le tuai so mātou fo i tūmalo. Ona lo mana o mia mai ai. Whao atu ona ele i o i tai le ai. Mwisilawa le pito lu leo mātou i whale ase la. Ia e peo nei manatu ia e tui natu. Ia ai manuia tele le teanga i fo i o le taitai fono mal komiti. Ia ai mai se fo i o le whaangaso longo a lato whaataltonanga o nei ripoti. Ia manuia tele lau whionga le fōwhitalai. Ia manuia fo i le nai tua le malu. Ia whapea fo i le pālemene. Ia maltapo i ngā Samoa whawhitai. Tau noa lau whionga le sume malu le whakamwhalase la. Ia whawhitai mo le lo saupo le poti ua mamene mauta.
Tula me sui salenga, numero tas. Aftai lau fionga mule avanoa. Ia ele te lava se mana onga o le nei tu malo. Pa wal aftai le komiti mo le lau le wina o le ipoti. E mai se foi o le fautuanga wa mai lunga le malo. Aftai foi le minister ma le kabinete le tali mai. Awa leo le fautuanga whapea e whamamai no le lola, ma te wina o lola ma palo tai tu malo uma. Ia ele leia i nei le motu i tu mua nei, o lea e so ele. Lata atu i ofisa tu tonu o le whainga palot. E anga i mai ai ia sui ma maluma tangata palot tai tu mua nei. Ia asio mato motu i salafai. Ia la i le ofisa le whainga palota. Ia se tala. Ki ua tangata i le ofisa e leise se tala. O le tarsanga whao i atu. E pele wanga vae o le mele lei nei. E ta foina le lei mo mātou nei. Te o tele tangata paro te le stara i po. Ia e whata mala atu i salafai. E ia mo sui il tato mo tu salafai whata o sanga. O fionga i le minsta. Ia tu atu le si vaenga o le wenga salafai e. Ngā lulu e mai le stala o sui paloto le mo tele. Aftai. No, sa no ni. Fionga sui malu. Aftai hui mo le. Sa fo wal li poter komiti. Alo, aftai. Ya, lo fionga telefono. Lo mai tau atu. Ua, mai fo sa mo sui. Ya, malo aftai lo fionga fonga mo le avanoa. Fa malo tu foi sus fonon fa lio la tu finangalo i poti o talanoina nei vai ngole aso. Ta ua uma auto finangalo na fa lio. Pa o le fia fa manino. O li poti fa tau sanga nei e fa. Ia o le o tu fa tasia nei ai o le si li poti mamao ai tu o tau sanga fa tu pelu o ta siva luo o. Faiasi mamau tu sili potin fa solo mai ale lu tasi lu ma lu tot ta ua fina ngalo fa lia mai o fa mawina e to a fa sus fono mauta na se itala no ina le potin fa lia la to fina ngalo mua o faleata numero tas o i numero tot ia ona saunoa i mo templates fo nei po a wivi fa tino ino ngaluenga. Ia e pei foi ona watu te leo li poti al komiti nei. Ia o le anganga le tasina ia langa tasia uma le li potia mai e matanga luenga. Ia vaenga kau financial reports mai si li poti tu ina mai. Ina ima nino ma ia manifi ma ia malama le komiti. E peo le vaenga la vale o le tautulia tu ina ia whaonga mai traffic lights. Fa faingo fi ai suius fono ai meise o suio le komiti. Ona malama le budget tu pena avatu. Po le ale achievement, le targets, o ausia pele ausia. Ia pa le ale vaenga o lai to ali ai. E mawhaila e lanu i ona whamtala mai pe ona tātou māmalama o male lanu green. Ia lona winga o se lau psen. Ia o mai leisi lanu lea e pe empa. Ia tau mai e o le ngā ruenga ele. Uma ia se i o lanu mu vole. Ia o le indication na tau mai e ngā ruenga lai tōria. Ia ona whamatala mai lea po lana mafuanga. E pe o le vaenga na o le tuli atu le komiti nei i matanga ruenga o le lalo le komiti nei. Ia ma le whautuanga fo le ave pisasi. Ina ia langu katsia uma. Ina ia whaafengo whi komiti. O le si vaenga sa sauno i e sunga malu o whaleata tolu. O tato restala. Ai meise le vaenga le o restala online. Ia maltape nanga o le paloto lua o luono. Salo le vaenga lea. Le a maua ele a toanga pe a whape tali le fionga ni ministaya ia ni tanga luenga lea. Ele na tia o le vaiaso ni nei. Ana nafina o atoilo utu malo le official whai ha palota. Ia o la fato alu le la ko consultation. Na ia au fina ngalo le atunu. Ia wastu la fono e fatino le tato palota lua o luono. So le tulanga la le pe on talo mai le suyo flat tolu. E maua la le atoanga o lo fina ngalo pe atali manino le minsta. I le taimi e tali ai le malotua i le vaenga lea. O le si vaenga tā ua na whaalia le fionga i le
le suia fale to tolu o se tua lalo le so ta inga tanga luenga le malo e mafai ai ona ngalulu e fatasi mo le restala ia po le restala ina o tangata fou ia po le avesea o e o maliliu a o lo lungo le lola mana ia fautuanga fo na sa matou tu matou talanoa ma le ofisa nge fainga palo tele na tia sa ia taimi o tapena o ia i lo o tapena ina o fa mo mo nei o tele tu wa se si an o ma fa wa o ia se a wala fa faingo fia i fo a wapi le udi no la sia lo le pule no o fio anga umalo tu malo au mai sau fa mo mo ye o mali liu mai o soi fo mai so ta ile le ya la tu ai nga a wala na pe o le sa wel fa tuanga le male ofisa o le pepa fa na we fa ma wi na ye o soi fo mai mai o mali liu ona o fa ya le ya u ya la homework o wala tu le a mai le lisi al pule no sui le no le sa ye o fa ya tu lo ya sai ni lo a o fa ma ni o mali tanga tai ona o sa ro le ave anga i or kom sino fa nga palot wa ona fa ma ni o sai ni le al pule no fa fa ngo fi ai o lona winga o se ngalu e ngata tu te ngalu lue fatas ele ngal matanga luenga a o lo ye fo isi matanga luenga le malo mai si tutino e mfaila na so ta ye le vaenga le ina ia fa mama avenga fo a fa tai sui u fautua mai a sa o uma ia i fautuanga ia malilo ilonga i matou le vaenga le o fautua mai le sui ina ia fa faingo firta tu ngaluenga it's our collective responsibilities o sui vai mangatasi tu sai fa singia o tu pe fasili ia o le sa fa tai mai ai tulanga le ai fa malulu atu le sui vai mangatas pe ona avatu la fa mamang ele tulanga le 0% pe ona e sa no ia te fa malulu atu ese vaenga ia leanga o komisia la to ia e mai alor fainga palota komisi fa pitoa su eina ni vaenga na to alia il fainga palota o ani to tunga vaenga lana o le mta fa yo ngal pure fa ton e fide pure fa ton no sui e fa ngal wen al komiti ia fa palmenele ia o komiti o umana pasia ma fa ia komisi o le palmene fi filinga ona sui a le lipoti fo na komisi e o mai fo ia i matou o komiti e ese la fa tino ina lipoti nam to e fo il palmene o ai mine le kapeneta o le tulanga le ne te iwa awa numi le fa tulanga le ale u fa mal mama to tulanga ai a o tai me ta penal palo ta pe on e sa no ia tu fa ta sia va nga ye lu ta penal palo ta to tunu a on mam lamar su lo u fa mama to tulanga na so le faila on o ta u va nga lo 0% le nga le ia mai li potiali fa nga palo o ia le ale minsta e o tu la fono ia ona o mai le tu pe fa me fi fa malama ali lo fionga le te sila lo fionga pon menan fa tu vai mo no matas ai sila ile li pot fa tau sanga lo o tas lo na suela ile tu lau samoa page 21 fautuanga i mata upu fa tu la fono ma fainga palot le lai fautuanga neno fa tu ai fautuina tu ina tu fa winga ina o le fa nga ina se 0% o tamai ta ile palmene ile mai ai fainga palot o le ile mele na tala no ai pe o le winga na tala no sui vai bong o le au telenga ta o fai uma me ai e relate ngat committee le nei ale sa no ma 0% o 0% le pe le ala na le na tam fai to ile nei tu malola o fionga le fong fitalai ele o SA a fi mana ola se 0% ele tonu committee le amali tu lau na lu futasi pe le o mawena ia fa momong ya malo tu me lo fionga telefono ia na rosa no lo fionga sumban e pe ale u fa mama tu tulanga na ai le ia no tatu fatali la se yo mai la le tula fono fa nga palot ele vai nga le o fa ia tu ai o le tulanga na le o ta o to mo o fa ia tu ia o atoanga o me yo tu fatasi o li poti e lua ona o mai le vai nga le ta ua e le suyo le fanga fa le ase la ia ile tulanga le lola palota tal sanga ina le mtanga luenga ina ia o atu le fanga farsela ia manatu le fanga solo taimi nei pe ia le oto ia luta mi sanga lona lua mtanga luenga ina ia o to e fa sopolia fio anga ma fongi mai tu malo
ia ina ia tau mawhai ina ia ao uma ia tangata pālota e taun pālota. O lei tūna tā ua ai le tolu te sima le 5 miliona o le se lenin whaalu e tusa o le asi singa al komiti. I le nofoanga fau o le ofisa o whainga pālota o lo iei munu. Ia o te whamaluru atu o le tupea ia na pāsi e whainga luenga e tolu te sima le 5 miliona. O le tupe le tā ua i le whapea o lo iei si tupe whaopopo e 2 miliona tolu se lau onu sfulu afe ma le 2 se lau ma le fitu tāla. O le vai ngā tupe le na muli mai le si tāla o le tupe. So ele se variation la o le whainga ngā luenga. O le whainga ngā luenga le amatanga ngā tasi miliona se lau tolu sfulu fitu se lau iwa sfulu tolu tāla. Whaopopola i e marseleni le na muli mai le si tāla tupe. I o na mauaila o le seleni au tu e whainga ngā luenga. Tolu te si ma le 5. Salo malama le vai ngā tu sor finangalo whaalia. Ia o le finangalo o salenga tasi, siringia le whautanga mo le whaamamaina o le lola pālota. Ia o te longa lena utari manino atu ia i la uho muek sa whai. Ai masalo la atali folia whionga le minsta a le tūlanga ana ia i tātou. Salo le aia seisio i tātou le maotane il pa ia le pāmin. E le aise nau ta inga ina ia whaamama le lola. O e o sui tu malo ma e o mariliu. A olo o watu peo la to sua whai tono le lola pālota. Se lu i tau fo i nā mo le malo a meise ni tanga ruen. Ina ia tātou tāpena le whai ngā whiliwhilinga le atu nu afe lu suru. Ia o mama umatulanga ia. Ina ia aria e mai ia le lola la tau ia tangata o le a ia ile sa ilia o ni fōrona i tu malo. Ia le wha maonia o ave ese uma vaenga sa iei. Ia o le vaenga le lo whionga le whonfitalai. Tatei whono, se i tuatura no le suyo sa whata o e o sa lenga no maltasi. Aftei leo whionga te teifono. E matango whiel tali mai. E ole nganga tonu na reino ula yatu ole. Patal sanga le whionga le minister in whaiona. Whawau pel talanga le ofisale sa le longa. E nga i whai matu sa la whai. No le ofisale o tala. E yengi tangata whātōtonga ina le vai. Si matua nga i nei whaingo whie mō mātou. O le angal nā tār sanga le o whionga te teifon. Whaftai. Ia, tula mera whonga te te po. Ia, whaftai ro whionga le tōwhio sālenga no mertasi. Ia leo whawhonga tu le minsta. O le angangana e le hunga le teimine. Ia o le ātari manino le minsta. Ia whaangaina o le ofisa mo o tōu sala whai. Ia o tōu whinangalo whaalia uma. Ia e taulia uma ma e wha e whaonga ina te tau komiti mo le anga i luma. Ia, awato e lea mas whaamtalanga. Ia, alo whangia na maota. E ano whai atu e le whaingo whia ngā luenga le nei. Ai mai se lavo whaalau te tele nei. Tu la whono whainga pālota o tātou walo. Ia, il sa ilia o se pālimene whauru lua olu onu. Ia, e whaapenga le anganga le iai nei. Au io lea. Ia, olo o mātou ngā lurue ar komiti. Ma le whātua i le tua. Fua i le mālosi i suus whono. Ia mai se usok tangata vai. Manuia lau whionga le whongawhitalai. Whaftai te lea lau whionga le whongwhitalai mo le amanoa. Mo le atu le whaftai te le sui o whaleata numero tolu, sui o mai monga numero tasi, sui o le whangam whalea se la. Ia whapel sui o salenga numero tasi. Mo manatu na whaalia le ipoti e wha le ofisa o whainga pālota pe o na tau au mai le komiti. Whaftai te le mo manatu langa o lo whaponga atu fōi le ofisa i atu ngā lunga o sui. E whiunga le sui o whaleata numero tolu. Numero aia te whamamau, a e nā uwhape atu. O lo so solo lava ia le stala i fuafuanga ale matanga ruenga. Le na fuafua e na amatama le tausanga ntene. O nei ai anwali le toi whata amilo i le anga i atu i tua. Meo te awe le whamano whata tua i le tanga ruenga. O nei le o whamoe moe whapea
whaatali se i o mai le malo le tunu e o mai tonu le sta o le ta milo atu i tu malo uma e poluma sa mai le whaatamilu sanga. Ma o taimi hoi la, e al bato al taimi o le tulafono la ia il taimi nei, whatua ta puni ale lola ina ua whailoa ia ua o le taimi o whailoa ia sui tau wā. Ia ona ta puni loa leo le lola ai lo ilo ia tangata le ia ilunga lola. Ma e maulunga le whatutuanga e o atu le taimi lea. Ua whaanga le stala uma le totelo ni malu le totelo. Ai tau sanga atu i le malu i le tali atu i le sil tāua le. La tunga tāua le sui o whale atu tō. Mo tātou uma sui a whaipule. Ia mo tangata palota. O ngā luenga uma tātou. Tāua la wai atau. O le mena lea. O lau whaatamila atu tātou tanga luenga. O ifo i ala alfanga. Pa tau motu le tanga luenga. E whapea hoi e mwhaiona mai i le ofisa i a pia. Le a hoi e le stala e tāua tātou le stala. Mo le whamoe palota i le tātou e tāu i le palota. I le tulanga i le palota mai whafo ia o le tāua i le sui o whale atu tolu e whapea hoi sui o vai munga tasi. Ia. O le tungalunga hoi whapea o whainumera la amtua i tele atata ia nau wa i wha maumunga o mai le taimi nei. O le mea mautinoa, le mea moe le toa mo tātou ia po o aia fia tau wā. E o tu te mea whainga palota, wai loa uma ia tangata le stala mai whawhai o mai. Mai o le stala hoi o tangatana, e alua i lunga tu la whono le uman, whata tia le tātou mauta. Le stala i tangata palota. Ia e mo ia ieila tungalunga whapea il to te le lavanga le o. Ai tau helan tau titilo. Tātou tangata whainga luenga ia e o whaavai taimi. Lesta mai numera, whai numera o nai tātou tangata na. Ia mai si tangata hoi o le whai malanga tu nei o le taimi o le whainga palota. Tau helan tau titilo e sao e ila tungalunga. Ai tau titilo hoi le situ. I tātou tangata leo atu nei ai leo nei la so le whainga palota. E tāua lato ia tau. E pe ona tāua le sui o le whangam whale asa ela. Le o atu to e tāmira tu tātou ofisa e lo fionga. Ia whapso tā i fo ia mea o lo o tāmira tuel tātou ofisa ia o lo fia le star. Mo tātou maia lima su tasi tu malo. To e tāmira atu le tātou ofisa. Sui o salenga tasi. Mua uman pasi al kapeneta ia le tāu sanga antanga luenga. I le ofisa tu mau i savai i tala tu mau i savai. Ma le alae masalo ai o fofo ngam tanga luenga mal fainga lato paketi il taimi tala ai te tala fa solo ato tai pe al ofisa nei pia to mole to ile fa tai tele to fionga i ta upulanga ya malilo fionga mi sta e tu lai mesu io para to sai alo fionga mi sta mo tan ma lama le o lo tatu no so sani tatu ngaluenga o le bona ia ile nei e tu la fono sa fai le tanga luenga i tu atu. Fa sa ia ma tō mo komiti hoa tu e la o tangata e le stala. Ala o tala sa fai ei. O tātou, se li taitai a tātou o le namea. O la outreach tātou, a kako leo e ave le kai au. O la sa ufai a au ia. E mo ia lano so tu la fono, na ufai a au. O na so sani a o tō. E o fila le mele le whamai e au le whangaka avai la ukaka e o e mpiki menga ke la so paloka. O whakul mako komiki. A kako whiwhai inga. Nga ka ngofofole o piki me ngaka ia me fa nga fo ilma ho fa ko common sense tano so ini so tatu sui no winga la tala o lima va yaso ni ma ko ainga mengusi a o le fisili e le so sa ma ko ngai ko ke o afia ko ke o le skonga a o le sa wa e me le sfale e ko wale ni se fa ia ai nanga le pia a fai pule va ko la ko ai e pi ka ma vai milito ofisa ya ka fia nga me le so so nya ko le skala ka ma fa la lava aftai. Ja, nou veel mensen. Oi, tu lai mai su salem. Taftai lo fio mo levo no. Tu langa le uta o lo fio ngale minsta. O le to yesi taimi e fa solo le stala. Asi sile sala fa e luas frutu malo. Ele tala ofisa. Am tu amana o mi el taimi e fio lolo pe no pe e lo to e listala nga to la tu. Al tu langa le to e listala mala tu al fengta yo awala yefa. La na talo tu tong tala temini se ya wa ya ne tu malo fa tino ngal la nga a fa pe ne ki no no wing o te le lo foi po fias fenga lo ngal me sai mo
lua tolu was whainga lua, toi o mai. Ai a whai o whainga ngalo le kabineta e a tōr vai asu. A mulmuli, ta tala nei lo office. Si ya ngai gana sa la whai, a mulmuli. Ia, lau whionga minister. Lau whionga le suia whai pule o a paleata numero tolu. Ia. Ia wal pe no vai atu o tu te tato uma, tai o tasi o le tangata palota, alu e le stala. Ia o te le whautua atu la unga o tangata lau whionga langa. E reo se tulang whaalo ia lo tu atu al whawaipu. Ia ai tato o tu la fono solo al mele i lunga tu la fono. O mena mo hui tatu whainga palota, e tatu e whai mai i whai pa e leo whaasinsino, lima le sin mea seris. Ai tau al mnatu e longo ta tangata palota. Whaongara ia tau, tau ele ia tau. O ele stala. Tau an le stala ona. O la e maua le vano. Leo whionga le sui o sa nenga numeltas. O le tūlanga hoi le tala lusu wha i tu a le tala whasola atoa i le vai aso le o le ofisa. Ia o le tūlanga la le pule le komsina. O ia la tati e tu le tūlanga le tala ina o le ofisa i sa vai. Ai to e pei ona o vai atu. E le ngata o le tatala o le ofisa i sa vai. Ai e to e tamilo uma tu ane matanga luenga. Wha solo i tu malo uma o sa vai ima uponu. I le lista la ina o ia o tu teimena tato whinga palota. Wa maua numera o tangata palota e taun le stala. Ua le stala. Alo, tai, sa nonga lau whionga minister. Tu no leo manino te rem tau salanga sui mamalu. Tu le mero Lo whionga si mea upa uwa mole pa malulu toi. Le fia mole toi fa taitele whionga tai fonoma le malu komiti. Talo se te sila o li potila i amata male lo o subi vai o mal tau sanga nentene. Le wo uma mai ali poti an tanga luenga i li poti tala tu o le la wa up to date ia le nga luenga am tanga fa ta ele senga luenga fa ngo fie fa ta ya tu le ofio nga tai fono male mal komiti o le wa to li poti le tanga luenga fa ta ya tu le tanga luenga mo nga luenga ia ta tom fai le wa to fa fonga mai le atu nga lunga su ia fai pule i le tato le stala i o atu le teime fatino ai le palota. O le stala uma tangata e taun le stala mo le palota. Faftai te la lau whionga le whongwhitala i mo le no. Tu lai mero whionga le, telefona mo le lafo. Lau whionga le whongwhitalai, te whātū le lafo. Nga ia whaamau ni e whono au li poti e lua le nei komiti. E pei o nei loiloina. Mua pe palmene lua tolu nu mela iwa sfun male iwa. Ma le lua pe palmene lua tolu lua wha. Nu mela se lau lua sfun male wha alo. Alua, e le sui o ana alofi numero lua, sanganga lua, ia whaleata numero tasi. Siri po la wha maunia le lafo e whingalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tu le mero whionga minister mo le lafo le tani le malo. Au whionga le whongwhitalai o te whātū le lafo ina ia whaamania le whono au talia le malo i whautuanga le komiti o tu la whono tu mau. Tau putau whinga palota, tau sangam te whinga whabai. Alua, minister whātoanga, pe hoi minister o whaaraputonga al malo. Siri po la whaamaunia le lafo o e whingalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tupe maua ma tupe tutongi. I le pepa le parmene luo tolu wha numero se lauman wha li poti pal tausanga al whalemerio sa moa mo tausanga pal tupe luo tolu. Wha puputasi pepa le parmene luo wha lima numero sumal valu. Tali al malo le pepa le parmene luo tolu wha numero se lau lima sfulu. Tu le mero whionga sui te telefono al komito tupe maua ma tupe tonu. Au e whionga le whongwhitalai o te whaatū le lafo. Ina ia whaautangi al whona o au li poti al komiti o tupe mau am tupe tongi. O lo tu ina tuaian sa ili linga whautuanga mai unga whono. Alua, e le sui o le whanga whala se la, o le sui o si umu, ia whapefo le sui whaasale anga numero lua, ia whapefo ia ana lofi numero tolu, ia whapea le sui tamaitai mai li pata I tupa I lalo. Siri pala whamaunia lafo, o e whina ngaro e sa noma le ioe. Au ese le ai,
ua manu malo le ioe. Tu le melo fio kal bin staff i tu tonu mo fale meli sa mo. Lau whionga le whakaftalai, o te whātū le nafo, ina ia whautangia e le whona o au tani e le malo, i whautuanga le komito tupe maua, ma tupe tongu. Falua, e misao susiomanga, misao fatuanga. Sili, la fa maunia lafo e fina ngalu e sa no ma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia leu mai a whautangia le whona o au li poti le komiti, e pe ona whaelo atu, whape fo Italia le malo. Ia le no ne mo stasio sui, pia sa no tatu li poti. Ia, tu mai le sui le tai le tu ngai, ia por sui malu foi mai ano ama numero lu. Ka ftai lo fionga le fong fitalai. Sa no fono foa ma fatatai se avnoa. E se li poti le tanga luenga le fionga le minista fou tu lai mai. E le avatse manatu ia watu fa manu yanga nei tu malo e tu lai mai ala o fionga mi sta e tau ave ntanga luenga ya o mamana ole tatou fale meli ia o te le swing on so i fuanga malalangi wei nei vai tau mo levan tuana ia tu ia vai kaimio fe la fo ai mo tusi fa nga i te tusi ma fa i longa i le meli ia o mai nei vai tau tato ia ia vai tau au teknolosi e ma meli fa elektroni mo te le la swinga o iai ia wa to iti ai foi nga luenga le falmeli i va perela to tupe maua ia fa mawina fa tai le tama tai pule mal pulenga ona tasi name tanga luenga e wala titil la to operation ia lo mata wina e maua tupe facility to sanguma ia e foi tau milionana i se le ni maua ia o fai longa i o pulenga le lei. Mo le toi fa malo ma fa tai. Wa ele fai ngofie. Tele lui tau mai le tu o teknolosi nei vai tau. O fe ngai mau tau. Pe tai ia o lo ai lava tu e au ngai le nei au nanga tono tato tunu. Ole matau e pei e whoringa mai o lesi vaenga tauna ave i aile whataua ma le wha mawhale tātou whale medi. Mo meo awhiwhi po pasos hoi e lafo i atunu e mau. Mo a pei o mea ia e whainga tāo na lafo i lunga o interneti ma whaunga i tātou computer. Ia tasi le vaenga e awalo mana o mia pēr le au nanga i ne fui vai tau tātou iai. Ia tu langa e tauna vel fata ua ma fa marosia le fa leona vaenga o tatou au nanga. Ia ma tu langa o isi au nanga ia pe on matau atu. No fa nga ina le tatou falmedi. Pe vo le tala ina i tua pensione na i tamama tina matua le tunu. Ia pe vo le fatau ina atu cash power tatou tise. Ia maisi na ia unanga whapena, o lo mawai ia le fsoswani. A maisa ia tātou mo tele salafai. Aresi vaenga lo matawina. O lo ia nai whawhita uli. O lo tūlai mai ma matawina tātou au nanga lea. O le whaongaina leo o le meli. E lafo ina ai ia mo meo whala au whasainga.
O whaftai al komiti o le maua e lua cases whapena o le na maua I nei tato tunu. Lafo mai le meli a mo whala au whasainga. E tūlanga tāua la I lau mātau. Tāua le ngāru lue whatasi ma whalapo tuputonga. Whafo atu le tunu o lo o la tau ia o lo ngāru lue tonua I le vaenga lea. Mo whala au whasainga. Matai tū ia tūlanga o le whatauina ma le whelafo ina o whala au whasainga e whaonga I le meli. Tātou post. Ia maisi tūlanga tāua la le ngā lue whaitasi ma tātou pora security. Mai ngā lo waia tātou pora. Ia maresi vaenga fo I lea leo lo ngafa ma le tūlanga lea. Whaitasi aila ma tātou taifau songi. Wow, leo ngā nao taifau songi nei. Ia e mawai ma. Ia mo meo whalau whasaina. Lafo mai tono mo afifi. Ia maisi tūlanga whapena. Waenga ia e tāua na tātou pui le tātou pora le whauluina mai o nei whalau whasaina na ua te le lava ia le whale tonu. Te le whawhitauli o a whea ngai ma tātou. Ia nei a mea o whalau whasaina. A awhi ai tupulanga. Ia ma tangata o le tātou tunu. Ia ore tūlanga le tau na pui lei. Ia rau whianga whongwhitalai. Ia na nai mutunga awhana e amata tuende li poti. Whaftai muna mnoa. Ai more sao fu lo whianga le. Wale li poti tātou. Ole meri tula mesu I sot petea. O te rau whianga le whongwhitalai. Ia o nai manatu pu'u fo lava. E winga li poti ale. Kaya si leva started wise, wala sili po yan eh. Amo post. O te whalo ingale, natul sui mat, lau whionga le temi fo o wa ia waangale o SOS. Ile whalaputonga le al whalmeni. E leo se whalaputonga te le, tolonga o lato wale whalaputonga le titi. Le iai, ilalo, mei whalaputonga tuba o tel malo. Au tausanga umalawa, e iai ala totu whasili. I credit the management sa iai. Mai tai lea ua whamawai. E lem whai o na whale tonu, e so ngā lawa. Ina ia o ngā lawa wharimedi. Tai mi whau o sau ia pa teknolosi da o whionga pen sau nosui. Te lea I o le threat sa iai, tau tā pungi. Iai fo ia manatu tau no ka pungi, e le koengi se lafon kusi ma whaingi. Ai fina nau alta mai tai pule na sa ia. Whai te lia I o la anga so, ea mai lava mea keep the service going. I le lau wa le ngata I le survival le. A wālua ngai lunga le au ngā nei, o le nei a waunanga lau whio. Ni taimi le nei I le saunga le mua le tātou atunu. Wao, mea e ui mai ai ia tau tātou atunu le ngata I whalao. Wasaina, ia mea fo I o au penga tūlanga mwhapena. Le alae ua, si tūlatu, ia ua, wa o iai sa I di ngal tanga lunga I awala e pui ai le tātou siso manga mai vaenga nei ia ua ole o toe ua whamawai te mai ta ile nasa ia au te lava ia whamau lava lo appreciation o le courage o le te mai ta ile al teimina na whapea ia la tapuni whalimedi ia le utu le baile e whionga ia te vuia te wawele ia le nemtanga lo. Le whaua ai atu. Ala whaua tau awe ale whainga lea. O iai isi vaenga la o si sila iai le ripule malanga matanga luenga lea. Ina ia whalau tele atu le lato au unanga.
Ma ia tū mau pēa lea o ngā o le nei unanga I tongo Samoa. Le fo watu pe isi ratu whanua le tau whatau, to e whaila tu whale I salonga, o wainga le lei ia lau whiong. Si rei tangata, o lea lawa whatau el maro ia na o mga nei, ne ua tu ia ma Western Union o Pacific Easy, o service nai ma whaina whai lato, te lea ia le lato au nanga I le tunu, pe no whai atu, o se whalaputonga la titi. A le ua amataun te le lunga o ngā, il tūla I mai o whawhitau bia pui e tātou borders mai I paenga ia pe ona. Ua tele mai nei vai tau, whamalo atu I te matai pule sai ai, ia, en whamalo fo le whionga ia, tavu I lau tūle mai, ia, aloa na ia, vai o whaiva. Ia, o nā manatu nā lau whionga, whaftai lava. Alo, sao noi. Sui malu se paitea. Ia, awa ho sao tato. Ni poti e mese foi. Ia, o lea mana e ina. O e o lo au na matau tua. E lea foi tutino tato malo, whaftai. Ia, tula I mai sa lenga. Numar tas. Whaftai mo la wanoa. Wale ina foi le ngā whaftai whamalo le te teifono. O le komiti o whaasino tonu ele nei le poti. Ia, whaftai foi le pūlenga le whalemeli. E ni manatu e pēa tai telo to e statu whalemeli. O le whata asaulo se le poti. Ia ai malo tautua. Malo foi ono sai whawhita aulio le ngā ruenga. Ai tasi nei la lao le malo wa whaasolo ngā ilalo ia le ia tūlanga tau le maketi. Ona ua malosi tele ia tūlanga wha tēnu kolosi nei vai tau. Ai o le tau sanga pe ona watu I whautuanga al komiti. Ia, lewa ana leo umana whea le suita I tae. O le tuangai. Tūlanga leo meli. E tau foi ona lava o ina o lau whainga luenga I wainga o mei o meli. E tau foi na ei se vaenga o leo. E tau wala mai ei ni whala au whasaina. Sa manatu foi leo no o mai ei manatu foi le au wala I whaatino o tangata foi le e mana o lasi e ki liva se me o whaasol tūlafono. Ia te lea au wala tong fiti leanga na te whaia. Ia whaui mai ia na tau walea I rola ia leo leo nanga whaafale meli. Ai sa ei le lua whelua tas. No walu I lafo I la pusa koko e se lau koko sa I tonu. Ia o le tau o le pusa koko e awheta ala tu pena alua. E lafo lai ni usila. Whaalua no walu e lafo pusa koko. E le tarata le lima se lau tu pe sa amoa na lafo ai. Ai a watu fua. Ia na ave lola ia lea. Te lea ia tu pe alua. E na watu rol pusa koko lea whaatau ia. Watau ngata. No le tau fua le tangata lea watu ia. Ia pāleni le tupere na watua I nei. Ai asi sila lau a whionga le te ifono ma le minista. O le walu lalo le maketi a le whalemeli. Pele tau ona whaisesi whainga whaatau ngofie. Awai o te iloa e tasile awala e vave ina ave me o tangatalo pe ama whai. Ai whaalu I. Whaila tau ngā luenga wele le wai watu ale waalele maru vave. Ia po pusa o po ionisi o loa wha tātou mea tau lima saa moe wawe na ave. Ma le tuai ona ave isi kampani ave I whafo o loa. Ai peo tasile awala po tasile me tutia. E whaavawe wawe le maketi e mawale tupe maua. Ai tu te isi lalo le tau. O le tūlanga na awa tātou wōro le tau wha mauru. Ia. O le mautau ave are saina. E le leile palasi o le sene yaso umu. Ai le angan whaatalitale palasi le tanga te tonu. Ai a palasi ale sene yaso umu. Pei ale meo le paipa wale tūlo. Ai le maule nguto le paipa. Ai sina. Te tuu e lei pultai au. E o tula wha whiwa tumu. Pio se nganga whapena. Fule le marketing o le fui tūlanga o ngā ruenga. Nei e tuu lalo le tau. E wawe sawa. E fui lalo le. Ana marketing ma wale tupe maua. O na wa. Whaasolo ina. Tau leini mele tangata yaso ia. Wasa tato tū le kiu. Ia mai whailonga ia. Whapi il tusi malafo. O tūlanga le whale meli I sale longa ia. Toi au pou matingi whale tūlou fo le mota.
Le tu wa i sa le longa tu no fuanga sa il falimit. Ma le to yes falimit. A pe ala wa lisi le market. E pe tu langa na yes ya wa ni si sa va na falimit. E wa wo le ni tu se te tala fo. E ala wala fa tupula ia ma fa ma ite ma tama fa ni si awala e mau mai se len. E pe tu langa na tu e tu ne sunga fon. E ole so so ne tu le committee ta wala ro fionga le minister. E wa fo le matimoti no tatu mtanga lo o le foi vai ngole o le ngal malo e fa afta te le mole avno Malo, sao noi, so nga sui malu. Ya, tu lai mai sui o nganga monga na malua. Dai rau o whionga i le, o tunai mo la manoa. Kulai foi mani whanoalo e. Pai foi singa ngā kōrenge, foi ku malo. Ia, e kusai foi ma le poke le komiti. E uinga i le ulanga kau le au nganga le whanemeri. Whakalo whaku i lau whionga i le whongwhutarai, e mese o le pai o le mauka whongo. Sui ma malo le panemene. Ia, ingai foi vaenga le aso. Mese foi o le whaulurunga mkanga luenga ma whalapu konku ma oki. Sunga i le whailau kusi ma lau fiso le whongo. Ia, mese foi o le kapua inga Samoa. Whakano whaku le kapua inga se uku malo. Pape foi un whafunga mai. Ia, ao whengai le kaku panemenge ma langa whonga usu nge foi vai aso. Ao le whai ese kala mo le foi se ngang whamanguia e si o uso ku kau whengai. Ku lai mai foi on ming skao whanemeri. Ia, whionga te kia kongko inga man kanga ruenga pie sa. Ia, mese foi o le kanga ruenga lukufanga ma le paka. Ia, upu e masangi ai e le kungu e ngai makere le apa e ngā loiru kako sokanga. Manguia o lua kofi. Lau whionga whonga whitalai ma le pai o le panemenge mo le aku le ngang whawhikai. Whionga kai kai whongo ma le sui ma malo komiti. Ia e kusai ma le lau diri winga o le ngeili poki wa kaungu ia ia mese foi o whaukuanga ma le kani mai o le malo. Ka roai o ngau le makongu ma le ngai foi ku malo lo ia le whanemet. Na le foi leo le kula yaku e wako foi singa vai vai. Ia e kusai foi ma le mako foi pare whenga iai ma le foi wharapu kongar kako malo. O le whanemeri le whanga malo e o se whanemeri e ke reso ngā kamau ai ngai mauai. O ngai e peo loko rokoi o ngā kongu mai ngā ngaifo mai ngā ngā. Ia le alawa peo ngā mai li poki. Ngā le lua ia wharekupe lai o risi ai. O le isi mane ma le commercial bank. O le kāua foi o whanemeri le. Langa e sokua oi ma le mkanga luenga leo leo. O le ila ua kilo whale whaipisingisi e o le kere o vaenga e whakau ma whea i le whanemeri. O le kere fo i o kupe maua le vaenga leo le whanemeri. Ai peka iange, ia peo ngā maua ngisi. O aso ia o le makua kumu a le vaenga lea a o iairi a wharekupe ese. Ai mese fo i o kupe lafu. Ia se vangala au nganga le isi mane ma le commercial bank. Ia o ke ronga le pau i o vaenga e. Lo fa peonga mauainga i se lengi e risi. Mai vainga lo le whanemeri. Ai kulanga le konginga o le pirion mori. Kulanga le katke le fongi. Ai me se foi o le pirio soa vai. Ia o vainga umai e kaunga maua i lo ngā kongu le. E au ngoma le koe o mai sa le longa. I lo ule kar kongunga i le whanga inga o le vainga lo le whanemeri. Ma le au nganga o le whanemeri. Au kulanga i me kaumeri. Ia. Le ai o le lava wa kako ia i soka inga whaange o po i soka inga i kerifongi ma. Ia, o le ai foi sia me o le kusiako kusi mai. Pe o le mea sa ia aso e. Ngofo mai i fafo le uo ai ngofo aku nge ia au nge aso. Ia o pe o wheroa ia i kerifongi ma. Pake un korosi nge aso o le koe ia ngi kusiako mangi kusi mai. Au kulanga i le au nganga whanemeri whafkai keri lava. Le ua maua ia ua ngarua ia se kasi o ki ngā ngei ngu uire, kulanga wa ingar kako whanemeri. Ia o whiwhianga i o le lok, o le waaya ka ngā kor ngu uma le kumalo. Ia o ai pau i o vaenga i mamalu ai ia le kulanga le o nganga i kongo le. O ngu lawa ia.
A o le whamoe peo ngai ai, ia, le wo whai ak. Kulanga peo ngā ka kōr whalemeri, ke le re whangua. O le kwa ke le ar whangua le iei le whalemeri, e o le whangua fo e re mālo. E fo e whio mai le whio ngai le miska o le si o manga. Ia me se fo e kulanga o whangua le salasi. Ia po e kongolo ka o ko iei a whangua ngei. Nā la fo e leo lo whai aku e ka kaunga whake le kulanga le leiri ka ko whalemeri. Ia o ngā kere leo ngai pisingisi o ako e risi ma mauai. Ia e me so ngisi o vaenga e a whembo mia e la kungu o le fwoi vaenga o le kako wa kungu. E pe o se nganga lea i le lousu e lo kula yaku e kulanga i le au nganga le kako whanemeri. A o kulanga lo iai o lo o makuhari le ia le kulanga le whanemeri wai kūro o ngā kongorungu. Ia e kau whai ke pakaulai pe iai le i le sirisila ako le kuala iuka. Ia e pe o se nganga lea o kulanga foi pe ngai ai le foi e fio mele fio ngal miska e ka foi sila la fio ngal miska e wa o nga kumu il fa mele di si mane mar commercial bank ya e ka wanga mo mi se paku paku ngai fa de mo ka va le mo finga so lo ai le kungu ka kia ku ngai le fio ngal miska le vai ya wa foi ya o nga kupu o nga kungu nga kupu fa le lave vai aku lo ngu male na bali wai le si makai no makungu ya o ke topa luma kongo le whametri. Ia, me fui la reua, mangure o mangkue lau whionga miska. Ia, se musua i se uso. Miska o ngā luen. Ia, wa fui le kulang. Ia, e peo se nganga lea ele. Whafunga mai fui o Samoa, lau whionga le fungu talai. Mai fui le whionga le panemia, mar kapineta, mar pa ia o le panemeng. Ia, wa fui ngei kuaso. Ia, maranganga whalualo. Tai. Oh, aroa. Sui o. Kana mau numero lua, ia whaapatai mono sao. Tule me sui rei pata i tupai no? Ia whaapatai o whionga whaapatai mo lewa noa. Ia te ilo fo e o leo ua tele na ma ua fo i whinangalo nisi o sui o mota ia tūlanga fo i peo na i li poti er komiti. Ia o se awanoa tā ua fo i whaafilo e tuai le whionga le Minstar. Ia lo whaapea ma la famale tato fala tonga lea ai ole manatu vai ole nei tu malo i le ole ua anga ia tu tanga tu salava munisi o finangalo o maea tu langa leo le fa nga ina leo tato pusa meli me se ai i mo fa mo moli ma tu langa fa pena ia ole ai le fautuanga pena o mai nga lulu pe ona tali foi malo ngā lulue ma le K9, ia vai ngā foile ai. Ia ngā whamaka ko Borders Control foile le. Ia o ngā kele o ngisi o whamu moli au me foile au kere ngkula i mai nisi a kungu, ia o kere ngā umeila, ia whala au whasainga ma kula ngā whapea. Ia re foile sa ia i le case whapea sa kuwa lalulangi o le. Mora me o ke ukusi ai whapauka. Me foile pauka ngā e a fia i kangaka e me o ngā mali wai me whapea ngā. Ia ngi ke uwa peo se kusi o lai mai se kupe se se oroka ai. Ia e kalakala aku lo lai pauka mai pauka rea sa lauro e le skea whapea sa kupu se ngai kausanga o kua ngai. Ia fui la wai ese wai e ongo e fui e loko pa a ia kamu whai whale anga se si or whiloa ar pusa meri ia ave e se skeu kusi whapea ia peo ngai mea ia fui le whafonga mai fui whala pukonga. Ia inga ia makala pe e la o ko puipuinga ia i kulanga whapea ngā. Ai mulia kwele ngā whaafikai le kako whare meli. O i le whaakupula ia pia o le kulanga o la e maua lava se lengi. E ui e kua kere foi le malu le kungu whapea ai ua kapungi. Le o lai whaau au World Service. Mulia kwele ngā whaafikai le Priscilia me se foi pulenga. Ia o ngolo kou ngā pākia e sa eilim fi ngau. Ia ngisi o kulanga e whapea ngā o ngā kupu ai pea le au nganga. Ia mamau ai se lengi ia le pulenga ia ua fuere kaukuainga si o kako malo e ai se whakauwaare ngai ku malo o lea o kei loa e kere o kungu i whafo o whakupula i a mengi o whamu moli o lea ua iai mo mea online retailers fo ilele e ke lea nga whao ngā e oka i lunga le internet whaoso pusa meli ia i fo piki lau king pusa i pole are mea a whai o wa ia mire ka kire ngai mo meo ko nga fala au fu ie le fa nga e ngisi fo yo o a fo fala ko nga fa kau ia mi se fo yo
o angi me la iki toys me o whapenga. Io kei roa kasi rea o afu. O ala ngā oa po o ala kupe. Ia e o mawhai o whaalau kele ia kulanga fuile le o le whao ngā inga pe o le o nganga o kako whalimeli. Mumoli mai ia wha mumoli whapea. E mai se a ia kele o afu o whaala konga kele ngai o lalulangi. Le ua kele ngā yeila ko workshop malako centers ia so se kua lalulangi. E whaingo whienga oka mai ai. Le kai pe o le Amazon o le Alibaba lesi o le eBay ia o le Trade Me ia mai sia me whapenga. Ia ke loa la ai kulanga whapea kulai mai. Ia ke loa le wha o Sofia fo ile a kele ale ia me whakau le malu la kungu. Ai wha o ngale o nganga ka kou whalme. Ia ke loa fo ile a kele anga i se lengi e maua ele. E kako o nganga lea mwhakupula ia i pea le kulanga o le lako o nganga e meisi o se lengi maua. Wa whapenganga whakupula ia le lako kupe maua. Ia o le lako kaukua fo le lako dividend lea. Ia ware kaukua inga si o kako malo. Ia pe o ngai whaukuanga la aiki ia mai ngei ku malo. Ia ware a ngai luma e meisi o le puipuinga. Ia ngei ke u whakari a kola esa o le Amazon le. Le a le kimpusa. Ia o mai nge o lai o mai ngi pauka mangisi mea fo ile le. Ia o ngā fia ia. Ka koi fuala au whasainga. Ia e uila o lai ka kala le avangoa. Ia whao ngai le o nganga. But at the same time, ia wa ai whalele kulanga le i kele fo e risk. O le a fia ai. Ia malu puipuia si o kākua mai kulanga o me whapea. Ia mara ang whaloalo whaftai. Alo, tau noi. O pionga sui malu. O li pata tupa e runga. Ia, se tula e mai sui o vai munga no murtas. Moli le ngang whaftai le o whionga le whangtalai. Mes fuil nei mota le lava on sai fuil nei aso. Ia le whai si sao le nei tu maloi. Li poti matango fia komitie. Mua muon whaftai le nei tu maloi le. I le sa avea fo i ma minsta o lea mtanga lwenga. Ia e mole atoe le ngang whaftai. Whapena fo ina mole le ngang whaftai nei tu malo. I le sa avea mo ofisili. Ale nei fo i whalapatonga al tato malo le whalimeli. Ia whapena fo ina tu ua fo i au au nanga peo na sao noe fo i le fo i sa avea fo i ma minsta i ala sui o sakpaitea. Ia e whatalo whatu le nei tu malo i le ofisale posili le we ni teimi nei. I lo tu lai mai e ave foi nei amanoa lo feonga fungtalai e patalo fa toi fo ile minsta le o tu lai mai falmeli e o mamana ma o fo le committee ne o tu pe ia sa ta tai fo no fo ile fo ile o ave mo minsta le o tafa ia o le o tu lai mai to finga minsta ia fa e fo ia tu malo mai kalesia ia te o lo te a contoina. Ia tau mwhai e le upo tus pai e le mwhai na au nei ne tua se lua. O le ulua ti a konto ina sa le leil me sa e sa lua minsta lango lango. Io e whaatino au nanga le kalisi a le ulua minsta e le mwhai na lua. Lau e whionga whangwhitalai. Ia. Wari e sui malu se tūlai mai lau whionga te palmi. E asino whaanoa noa i sa noa ngā suilia. E le whaatonua mai e le se whaipule le tofi o le si whaipule mana ngā ruenga. E le se tūlanga le reile le tātou nonofu ai. Mai awa fo i le whaieni upu pe o le atangia ai. E nisi fo i o tofi o kālesi o le alo o tau awe nisi o le mauta. Whala tara tātou le mal whaaloalo. Ia, lau whionga sui mamalu. Ia, o leo e whaafonga mai. Le anga po i le. E fuile le fa le vatu se tala i lau whionga sui malu patonu atu ia nai nā to wha ia e ele manatu i se tūlai mai a minsta o ia hafta ia tu mo le avanoa pesinesi mana lau whionga ili whongwhitalai e ilanga u te tautu o lai atu e whaisina whamtalanga ia ua tūlai mai la whionga te itai o le malo mua aua le avea lo tātou wana ofo e whesopoa i eitala aua fo i ni avea le pe wha tala sua ma mea whai naia whina ngalo isi tangata ia malea ngai i luma o le tātou pāmeni ewe nau o whionga le suima malu tau seule manu ma tangai ngalu
au le avea le nau tā. Na mea o le au oi whamatalanga e whesopoai. Lei molo silafia, sau noa i le mea, e whetau i matala whea ngai, e o ia i lau sau noanga, na e au e te lotea ia tūlanga ia, le tau whai atu i lau o fionga nai te silafia, tātou wanofo, ia o le talo atu le i lau o fionga. Anga sa ye fo le taimi le, wai aso o tō nai, na oi fo i lau sau noanga i le, tūlanga i le o iai, e ona e sau noa i le. Wo o lava i le stama ainga, wo o i lau sau noanga, sila oi, i hei artua o i o meana. Awane i a vea lava le tātou tō ema, tātou e a vea ma tūlanga e. A si ai le isi vaenga i le o i. Ia pe o si whamtalanga lea, e tu atu i lau fionga. Sila, matangai i le mele lei, te sauno e awale tātou tūla. Fono ma le nganga whaanwalo. Ia, tūla mai lau fionga sui manu, te le whautuanga. Ole, ia, tautuana malo fionga sui manu. Ia, o lua mamana, nua tūlai mai a vea foi, o lua ma minsta, le kabineta ia o lua mamana. Mwen mawina e le, nei sui ngau sifono e, le au sia tupe maua le tangaluenga leo falmeli. I le lua tonu. Ia o le foi ei ma le tūlanga i lalo ona sa tūlanga i le wheo inga le atinu. Le alai pe mai sa o manino i le au sia fuafua i le lua tasi lua 4 miliona a tūlanga sa ieina le 2 miliona. E moli alenga nga whaftai il nei tūmalo i tūlanga ia i le au aunanga. I le oposi lilo le motele nei o le tūlanga le motele le falimeli. A fo e tila fia o le bank le o sambo sa i momboa. Ina usuia e le malo le tūlanga sa i ai ma ave e le falimeli e whanga leia i nei le bank. O ina sa e tatu falimeli. A usuia i atu i o i le ANC lau whai le falimeli o le ngangala le whaftai nei tūmalo i le o whionga whangtalai. E o mai le taimi nei o loo whaawau pea le au nanga. E o ina sila foi wa tuai le fale. A le mamoli le nganga whaftai. E uina tele vavave le tele kolosi o loo iai i tūlanga i au wala whiawa inga o le meli. A lo mawhai ana whai le au nanga. E lei foi se polenga o le nei sui ma le nei tūmalo ni tupe maua mai. A leo au nanga i nei whamali eina le atunu. Ma ua le taimi o le COVID sa tele le tupe maua. Ono i sa whaonga ina le malo le atunu oe. Au ina tua i whafo i a oloa. Pe o koko ma wha mamoli. Ke mamoli ile nganga whaftai. Le fui maua ma muli mauina. Ia lea wa na maua i foi le whaftai foi le whionga i le minsta o tiute ma tupe maua. I le ngā lulu e whaipaanga le whaonga inga o K9. Ia le maua na maua i foi i nisi o tūlanga le nā. Le fui maua i le lipoti nei al komiti. Ia ele ngata le maua ai o fuala au na mai. Ai maua i foi ma le au whainga luenga. Le wha maoni foi le au whainga luenga. Ia le lana wha malo lo ai. Ia ele nganga whaftai ale nei tu malo. Ia o lo whapena ona. Ia i foi le li poti ma le tūlanga i le amai e tono ngai komiti. Ia le tūlanga o omana su e foi o la tusi. Ia mai foi le structai. Mawhai lo mai ei ni awan noa e le i whaatumuina. E peila o te talo le nei tu malo i ale maua e o lo iaina i awanoa i le i whaatumuina. Ina i whapena o na whaatumu. O ale i tupe le tato mtanga luenga. Muli whelanga whaftai te o ngā tupe i ali utos. Pe o le mea nan whaavai e le nei fo i whaalaputu putonga. Ina i o invest ai ma tu oi tato tupe ese mai whale tupe commercial bank ma whale tupe lo i ai. O nei umanga i whonga e tipi le tului tulou. A tato a utos ia e whapena e mai umai tua le whasilinga ma se mea e mole langa whaftai i le pūlenga ia ma le minsta wai nei. Ia o nei tua lalo na nā e lango ina pē le nei tu malo le whaau au pē o le au nanga. Au nei tau fia le whale meli po le a le tele vavave o tūlanga i whio inga ma le telekolosi lo i e teimile nei. Aia whaau au pē le au nanga e tua e nei o tātou tangata i le teimile whainga tāru soi fuanga. O le nganga nā e mole e le nganga whaftai lo whiong whetalai. Ia o se saona le nei tu malo e le nei te au, le ngang whaftai le o whiong. Alo, sa noa, le o whionga sui malu, mai maunga numero tas, ia whaftai mo lo sao tato li poti.
Tula mai sui vai monga numero lua so le ma sui sanganga numero lua. Ia, whaptai lo whionga, whangwhetalai, tu sai fwoi mo le manoa. Ia, mo se sawa fwoi nei tu malo. Ia, mo mona, whaaleo fwoi whaptai, te teifono, sui te teifono, ia me se fwoi komiti malu. Ia, me se fwoi le pūlenga, au whainga ruenga. Ia, tātou ofisa, ia po le whare melio, sio tātou atunu, malo whaptai. Ia, lo whionga le whangwhetalai, whalongongo atua mo le toa. Nisi o pautuanga pe ona watu. Ia le foi o manino ma malama foi lo nei sui pautuanga pe ona whatatia mai foi le komiti. Ia e fia pi yama foi se manatu tulanga lea ina ia tātou mataala ai. O lea mai le pautuanga mua ma le lua. Ia le mea lea nei fe avea ina ia whala au whasaina. Ia le pōlenga lau whionga. Ia pe ona mai e nisi sui. Ia ina ia tātou mataala. Nei whao ngai el tātou whare meli. Ia ma whaitu toa e ui mai ai el vaenga lea. Ia peona sila fia. Ia o telo na ma le wa ai fo el tātou atunu. Ia i le whao ngai no el tātou whare meli. Ia ne ia mana ia fo e. Nisi o vaenga ia lo whaia fo i lea tūlanga. O whala au whasaina. Ia ona whao ngai lea le vaenga lea mai. Whaitu toa. Ia e au mai e tutonu ia. Nei mea whala au whasaina. Ia lo whiongo le whangwhetala. Ia e whaleo le lango ina lo sui. Le li poti pe ona wholosia. Ia ai me se foi le tali al tātou malo. Ia nei avanoa. Ia e fia mori atu foi le wha malo. Ia whiongo foi le minister fau. Wha pe ona tūlai mai. Ia wha manuia le atua lo tūlai mai. Whaftai lo whiongo mode. Avanoa, whaftai. Lo whiongo sui malo. Mai maunga numero lua. Ia. Tula mai sui sanga lua. Tai lo whionga mo le whanoa. Ia e pupu whaasina whaupoponga reo o manino te lo whinangalo foi. Sa ufia tautala foi ai. O le mea tāua au nanga. Le mata watu. Pena le lua se lau fitu suma le iwa afe. Le tupe mama na maua mai nei le lua afe. Lua afe, lua tolu, o matua whai tia lava. Ana e maua nei tupe mama. I le wawai atu la whautuanga. Ia pei e whaingatā se tūranga e whai de mea leo whare lei o ngā ruenga tau meli. O no tūranga o e whisuia inga fo i o tātou whisota inga ma. Iara te wawawe nei aso. Ai mata o iti mea na i tupe mau mai whatau inga o loa. Nā e tū mau. Whapena whea nanga whapaanga. E rea se sengateri. Pau mea leo te fia whawhisiri ai. Le vaenga lero whapea mai tupe whatūlanga mai a seta wha mea lofa. Pe pauna si vaenga o le alu lunga le lato tupe maua mai ai. I le vai atu whapere tānia. O le upure whaonga mai le mele na. O le deferred income. Po lala le winga o le mea. Po o se income o lai defer e le maua. Se real asset il tupe le apele ai. Pe o le mea na le fia whawhisiri ai. O le winga o whamatalanga. A tona o tau accountant se māmalama le terms ia. A lo te fia māmalama ai. Pauna si vaenga e peforinga mai. O le te lelo na si tianga. E mwhaila antoe e sirisila ia ile mtanga ruenga. Pe mwhai antoe whare lei a tili au au nanga ia. E mwhai antoe si tiela i titi lunga latu tupe maua. Ia peo se so atu le matwharo love time o le vna. Alo. Sa no lau whionga le swim sanganga numero lua. Ia, e nai minuti lau whionga te telefono. Su telefono e taifo tau hoi. Nisi whio whinangano langa. Awhitai mo so macho a wanoa. Te telefono o manatu umai e valu ia sa sau noa i sui a whaipule. Sana o whautuanga. Wanga nale sui muli lea whatua macho na sau noa so utali atu lan fisili lea. Ia ona hoteli atuaila ia lea o se tala. O lena fesili le mea lea o le deferred income. Ia po tupe whaatulanga mai aseta wha mea alofa. Po tupe ia. A o in wha mea alofa se aseta i se whaalapo tutonga. E le mawhaiona au mai lotu i tutonu o lato aseta.
Ona whailoa lea e le au taustusi po le au accountants le mele ta o le deferred income po o le whaonga ino le assetsa. E taifoni tu sama depreciation whaonga ino le assetsa. A whaila se assetsa se lau afe a le fuafua e se fulu tausanga e whaonga ai. Ia lona winga e se fulu afe le whaonga ino le assetsa. I lea tausanga ma lea tausanga ma lea tausanga. Se ilonga wa uma le tau la asesta len fa mea lofa mai. Ia ona fato atu lo le tono tu sia le fa la foto tonga o le winga le na e alon fai masi ilunga o ye fo inisi asesta fa mea lofa mai pele mai tau atu ia e tele computers mai si tu langa sa fa mea lofa mai il fa le meli tau sanga lea o le telpo watu lea o le aunga sa unoanga uma lava so ia fai pule. O le whaalelea leo le au ondanga, e mese lava le puipuinga. O le tūlanga lea ne ia fia mai ia fuala au whaasaina. Whawhitai te lea mo au tō whautuanga. Ta lia ma le whawhitai, liso whautuanga mātanga o fie, ia o le whiso o tai manisi o whaalapotonga I whafo. O e o lo whaia lea au ondanga, ia ngā lulu e whaapaanga. A wale au mai ina o meli, ia mua o na va aifo I lātou pe ia masa I tū e lātou ia meli ia aile I lafo ina mai a tātou. Tele whautuanga mātango fie ia e whapea fo ia nisi o whautuanga mo au nanga. I salawhai I nganga e maunga numera lua ia whapea fo ia salenga numera tasi. Ia I nisi o mea po au nanga na whautuai. E whaalelea tili ai, ma ia tele nisi tupe maua, ale tātou au nanga whawhale meli, se o whautuanga, I mea o tangatalo, ia ele o la iai, ia le au nanga whale meli, I le tuai ngā te tele iai, ia tūlanga ia e lafo tupea I le pulesili, ia ma le au whainga luenga, pe iai nisi a lato metotia, e whaala iti I fuai lalo ia pe o pusa koko, ina ia mawhaio na ave ia tātou whaamomoli ia na o fionga whonwhitalai. Alo. Ia whawhitai tele lava moso mātoa manoa, whamanui atu le minister fōu, ia na o fionga, ia fia lava le komiti tupe, tātou te ngā lulu e whaatasi. Manui al whono. Ia, malo sau noa lau fionga le te whono. Ia, o lewa tātou taunu tātou tei malolo, pa o ngā singa. Lau fionga... Popola titi. E whonwhitalai e asi wānga tāua lea. Ia, saunga. Fia whapopo atu li poti al mātou komiti. O le vāenga tere lava al tupe sa masani o le maua o le toi maua. Sa maua mai le wireless. E whaitau miliona. Al mtanga luenga le nei, sa whaingoa o le meli ma wireless. Ona e lima sfuwalu tau sanga, talu mai ona tātou tūto tasi, o meli ma wireless. Ma wireless I sa te lele tupe na mau mai. Ona olo le tau sanga e luafe, ona tātou ave sea lo le wireless. Ai tuwa ina le meli, e le mafuanga. O le tausanga ea whaiwa salau I watasi. Na ave ese ai el presidente leo. O Lucia le whaakomnisi. Ai whaate mukalasi loa. Ma le tausanga foi lal na. Na whai e lole I unga ale malo Amerika. O le a whaasala lau lole la tō mea tau. Ma tau tia. Na develop ma manana. Whate tau mo meo taua, whaongai mea tau nuclear. O le au pengal nana lato whatui na whalirulilo, o le internet. O le sota inga I te wawawea, na o le malo Amerika na lato developinga. Sa I lalo le te inga tangata ingo ia surf, le whaingo ai le a fo ia le
le surf the internet. O le tausanga ea feivu sa lau iwa lima. Na whatoa whono ai le PATA Conference, Pacific Air Travel Association. I Auckland, na awai uma minister. Ma apia I loa ia surf na te whala. Whalau I loa le mea tau matautia lea po le methodology o le internet na o tōsu wafe ia tangata na whaongai na le tausanga lea. Ma whautua I loa le lalolangi atoa ia lato developing o le internet. Le lasa o whasala lawina I tutonu o le palemele lei. E le tausanga e awhi salau I vaono. O le a whatino le tātou watina e lea. Nam tua whaingotāna whatino. O na te tau o na ese le sui le tūla whono. E wawai ese ai le ia whasota inga wirelessi mai le whalemeli. Le lan whatino ai tausanga I luafe. Ma whatua I lo tātou Sam Hotel. I mamata I lo ma whau whale mai I lo titi sao. Ia whapefo I ma le Vodafone. Le la ua sao nei le alua tātou. I whasota inga te vave ia. Le la umafuai ona le toi maua tupita tele I le meli. Ona uvavai ese le wireless. Ai o le whawhitai. Ona o le tau mawhainga le o whainga luenga. Le ae tu mawai pēr ma ngai pē lunga. Ona e le mawhai an tau fia ia meli whi aveai I lunga valene. O le sosani atu na o le te le background. E tau na sila fia fo il mauta le. Alo, waftai. Ia, leo tātou tonu tātou taimi malolo. Ia, te so le lafo, ia tātou toi wheroa I le tūlai lua. La whaatati ese ngā ruenga le whono au, mōran malolonga, ia toi amtaria le tūlai lua.